Thine Meru yongwa nimbi boni bontu tukwenda kwithwa tukimenya ruari kwithirwa nimbi biongwa bikuria Meru mantu ya siasa nontu thiri ni remete burungu atanirwe kisiasa buru ni remete ndene ya county ya Meru na muthikiria wenthe akiaria no kuibwa ena kasauti ka kakandwa kakisiasa somehow ukaibwa kwina kasauti kandwa ya kisiasa ile antu ukirika yuka musiasa wenthe urokaria you will feel kwina katone fulani kati kwataniro kana kathiri ya kisiasa yani yo mantu tukwenda kwithwa tukieria kumenya ruari kwithirwa thina ya Meru yongwa nimbi ndene ya miaka ile yithiritwe rio nontu atungeria ni baremeto buruku watanira the other day Governor Kawira Mwangaza nirire MCAs akunwa ibo na atebe atarengi urokenda kuya wonka neyo nke urote kwenda na kwire na wimpara. Is this the way to go kiri siasa cha county ya Meru na bwa tongeria baba ngina bo tero rurunge ruraro tikuwatana na Governor Kawira barua bidabetere teni tariki 14 ngawikira miario ya Governor Kiraitu Murungi former governor wa county ya Meru akiwa ati tariki 14 rokethwa kwina kiatho rutero rurunge na ruo ruru ati no mwanka 2032. What exactly thina ya Meru yongwa nimbi na kioria kia mantu yaya kethirwa rimbi what is the end mantu yaya kathirira na yakithirare nimbi bikareta thiri mwanka tongerie bangi ba ome ya Meru barawire you guys deal na thina cienu babubwingwa yani pambaneni na hali yenu ko gweni bora atwirire ati Meru bukwa too much na akikira bombo tierwa ni babubwingwa thina Meru na Meru kana kwe mtungi oba kwithirwa akithiria thina iji agucoke nyuma kidogo mbere ya impeachment ya Rigathi Gachagua former deputy president nereti sana maita ya tikura Kathumba kwithirwa akiaria kureta nteri icio ithatu amwe abunge MCAs na ruterero executive rutongeretwe ni Kawira Mwangaza na ibaremerwe mwanka kuri karo kyo kyakarirwe nthi ni president na abunge baorera bakona kanya kwariria mantu ya Meru bakauwa ati kwina thina Meru na of course katwitikiranie thina rio Meru kana maybe uteyo ni antu bo bakuwa ati kwina thina karibu kire chungia siasa tuko baruari tu tukiariria mantu ya tumenye nimbi biongwa thina Meru na kwethirwa kwinayo kana kwethirwa kwina kioria kia matheta na ndwa na kuchanicho nthi ciithiritirio ciki siasa ndene ya county ya Meru. Karibu sana aranira batu kirukira namba yetu ya SMS aranira batu kire Facebook tuli live na tuko baruare kuma rotere rura tuli na bwana Mutuma Kalembe. Karibu sana bwana Kalembe, thank you very much ntuba hiyo tuko baruare na Kalembe Mutuma yite na I think a few days after declaration kiadhro kwira. Karibu sana. Asante sana ibake Murungu. Na ibaka ndula nontoba kutwa kanyagaka mbere masifa na shukrani chitre Murungu ndobo to afya na kuja kenda tumba kwarania na Meru. Karibu sana na Kalembe, by the way kwa yenetha irwari ya Ruire Catholic choir, right? Yes. Immaculate Conception. Dikane ruboro ruta ro tamno. Kira kya Yesu oe degeta bekiri. Iyo sasa. Ruini ni Kalembe na kala kanisa ya Ruire Catholic. Karibu sana Kalembe. Tuli na bwana Kangata umuchore wetu sana mbango yo chungikia siasa. Karibu sana bwana Kangata. Kangata ni musiasa na ni mubiashara na niwe coordinator wa Azimio rutere ruro Kirimara. Karibu sana bwana Muteithia Kangata. Asante sana Gichonge. Ka mbere ya Meru ibwaga sana na tucokere Murungu nkatho Gichonge no tuba Murungu twantu kwenjega na tugibwaga no tubwa uratethirete tuna meri mega na kinya mbere ya Meru ona gukari tuwakatha Murungu. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Na muchorongi wetu sana bwana Edward Mutuma. Karibu sana bwana Mutuma. Asante sana. Thank you. Now, nawe karibu kinyawa kiri mubango yo chungia siasa araniana batwe kukilukira namba SMS 40381 40 Okay. 401 188.
Thank you. 40188 ni namba yetu ya SMS. Kiri Facebook fan page yetu ni Wero TV. Kiri YouTube channel yetu ni Wero TV and FM. Tuli live kiri TikTok Wero FM. Wero TV. Na no tuwate mwe kiri Wero FM 96.4 kanoka download app yetu. Arani yena batu kiri mitandao yetu yo kinyaniria ilo X at Wero TV at Martin Gichunge 1 na fan page yetu ya Facebook ni Martin Gichunge Dula. Karibu sana. What do you think? Thina ya Meru yongwa nimbi na kioria kikethurwa kirimbi kia mathina yayo ndere ile ya kinyamuthia ni tariki 14 kana ni 2027 kana ni 2032. Karibu sana. Aranire na batwi. Now, kama biri na we mutuma Meru ikoro thira thine kana oteyo. Asante sana bwana Ndula. Mbere Bruno ntukomea nario ni ntukwe mbere ko kwithia ya mwaka yo. Oh, really? Yeah. Kambwe hapenia kire Meru na nyathikiria bitari mwe kire Nyaga ngaita Embu ngaita Mombasa kaigwa antu bonde ntere chonde nya Nakuru no kaba mbira wakinye chunki ukethanie. So tunawasalimia wote popote walipo ndene Kenya na nyome Kenya. Na ankwenda kwira Martin thina ira Meru ikathira kaya kuwa no kwe ombondora kana chunke kathira lakini thina ira na Meru tike na antu babaingi ai muntu umwe obu ai mama so ingwete kia kithia kaebelete kiu kuringana matakwa ya Meru kana Lindas bonde bura bendete na bura kwa kari Kongo iria mno ndaigwa ndathekare ukua omuntu wethe akiaria aria na muthuro yo siasa which is very true na nkona nuri out atite mno not of late every linda akiaria na kwa rena bitterness. Why that bitterness? Kanto bategete bakonaka justice yo equandland na denied nonto court ni ukaraka ubathirunkia na ibare na high expectation na court aya Lindas para iguru kithe Ruto kana Gachagua riu kwe bachamanagia na antu ibetha baina opsine sana ati baba kioto kio kenda bomba kwithira baina otongori bubwega butina mpatho bukwatanithia Meru bonde nuntu nukume it is for the first time Meru kwithira ino otongori bwena mpatho na andu enene sana itaramunya kutakariu munya na ereke kwari na MCA bakaria bakawatanira nereke kwari nyene MPs kitha atethera nabo lakini gotetha kwina andwa kinyetha munya atethera MPs gotetha kwina andwa wivo kuna conflict ile uru sana chomba nyamo wanka utuma maendeleo yetu ya Karwama. Number 2 weitera kireito ya steel kireito na ereke ku embrace kinye MPs na barabangi ukethe utiwa kuronwe kabisa lakini ukethe abandu utima maendeleo mba Karwama kinyamunya ICS na kireito arimbi ainga vana na bae competitors bandu ukethe steel maendeleo ya wetaboya na batekorwa but batwe kipindi kira tu nakyo kia mwe grupu eta mama unita etekerio mweta mama ni na nta etekeria kuwa wonka rito reu puwa wonka kurondera kio richunguza kio no ntuthinene nero kangata ndia kwithira rito wonka kinyerera unno ndawata mwana ndanda wata mwana ndamuwata mwana ora aita ineya akonka mwana oronka burambu thairia ndarikio muyukia amiaira ambumaira ankinyanga na rimoni maka ngenta no tuba bo kungenta anyiri irongentro konka ambita inyarui lakini woni mwati mwana ngethira stiru ithinenende so ndenda kuatri thai Meru ara kinyete itina uroko onka ithinene tutuenda wonka turenda okamirwa uroko enda na kamendua onka nuntu onka ore onka wewenka lakini okama waku ndionge nonge Martin na wasambasira barabangi so muringi kurawe kaukinyangwa ni antu baraba wonka na ibo ntu kuona thinero nene muntu arito onka ke ya kinyanga antu na runa nukorura obura wona mwana akonka akinyanga na akelandhali na mpati that's what they are doing na ikuenda kuwa monkere yu yurote thinene Meru na thine kethire kathira nonga Meru ikawa kioto kio
nuntu kinyo kona development matini nuntu wanu thilunkano rwa news ile cha tangaza wa kiraito aitarura daracha aitarura mbwao aitarura barabara aitarura mbi aitar launch what nowadays ntechiba kwani ichiere history kugena andika ara tuona zi barabara kwenja barabara na wekira kithima na somewhere nini kutena thina na ichithira chiweru chithira chiara TVs ende wambira mantu nuntu morio nona nitwe morio arutimbira oro nona nitwe miaka eli anto bakaua no morio ngi ende yaute mantu maini wembira imindie mwa kuonania itugumena una amiru beche nao na nyabate batani banwere so mbera we TV enu mbere kintu clip romba kuriu kuchoki nyuma wambone last week kana 2 weeks kana 3 months kana 4 months ago iko launching governor bura wona ngari cha governor chiganete Monday Tuesday Wednesday chetete kontukuna ku launch project fulani wantale project kadhaa lakini itukuona yonto mathiko yo kunenea yakaruma nona inya mathikone yakanene yakaimba kwa tugo yo koswa meru antu tokosoro maendeleone ibarabara kilo ncho kana githima kana gitubungi gerito kwa tuga tukurumirwa na inya imathikone we cannot allow this alafu kithingita ni ekuringirwa na inya ne karutiro rumbo rweru ikanise ntugo ibanda antu erutiro bandu kilingone kukiri kana kilingo ke ikia kulonchi maendeleo fulani dene wondi fulani kana meru sub county fulani so the tethira matini tukiambiriwe thoko me tethira mwankarira kithia governor tukona onto thingi aiko butano tuthingi aiko niwe tuone kithia we shall open a new chapter ira yombo tethia meru at least meru bakaigwa bakirukia nkoro otherwise thinere okwo Kalebe wona we twina kuiro ko nene sana after game ya na tuna 50 dai Goridano. Tuna pointi 50 nani batu chindete ningana ida andatu batu mendeke tutoa shangilia ko okay Kalembe nwithiri itore kiri intere ichijile what I think branko banya nonto nwithiri itore terero rwa antimama na da iwe ki pro mama kwethro and right do you think nwetikaniria na mutuma ati thina ni kawira mwangaza mbere ndura mbere bro congratulations kiri Arsenal bere ma tuwiritwe nonto andu betu tutiguja kona kwanira batu tuwiritwe Arsenal na tuwiritwe sana ndura goni ndari MCA miaka 5 na kiraitu na ruire twaritangugi na kiraitu na goni ntekwenda kwa victim ore okarembe kena ruritho na karembe many people me antu ba miskuta mono na antu bakami no ninya nkiaria ja kathuri no ne nkiaria ja munya no ne nkiaria ja no kwaewa oni mbuga the voice of the voiceless na okeja gutegera oni MC okwa na wonka githinji ntuo na wonka na ndekwenda kuja kugwatwo in fix beja kwithora ruritho rwande na ru kante kwenda kithinji onka uni ndiuga kithinji nonke na uge kuthwa gwonka ikuga atuma ruiri rwarera rone maendeleo nonke buru nonto igoro ndirene na tractor ruiri na plus wengwa akujira kiathone kitimuka na biere akiuga already bena 36 million na 36 million au ikambire koloncho egoro na ibarambirire gwita ngugi bena mama na undi enda kuga atiri akwa ruire na ndi jana kwa ba mutuma menya igukete kwa gari igukete ontem kumu disputing na bakuthithia itemized budget uni ruire kante kwenda antu bambire kuga karembe ruritho na ru karembe imanto na jona ntuo okay no ntuo kalembe we no kuwa we voice of the voiceless yes situation crowd ine kariate na ndio ukiaria uri voice of the voiceless miru yonde ka ruire rwarera mwankira thaa iji kithinji na gwanka
na kithenji agionka ndiuga gwate nyonto chuijire na njari chuijire aka onke kabisa akamira antu baruire pombe gukarabu bwega kama kaonka igwe oi onke kabisa na inya onke ngino ntu rendi netikiritwo gwonka para bangi na bakora igwonka yo bakunyimbia kuraga wonkera no ntu ni yakwa kiri MC okwa I support him 100%. Uge kwithwa gwonka igwa atuma antu betu ba ruire rwarera bone maendeleo na ruire rwarera rwithwa rutina kerere while are good na bore atina thina abori bori ngwitika no mwake uti gwonka no ari to mutuma majority ijari yeto ya batu majority tego ni na tego gwe akuma kisima no mutuma no karake araraia na kuga wigite kya wakarite kya majority no ntwe na I think addition ya 200,000 iguru kou no karagito mwana na kauga ketha tutubeca tu na runi rwa ajukirie ya gwonka no erere imbirie fununu moro woni the voice of the voiceless. Okay, yes. Now Kalembe mbira atiri kyuri yako no tutranchokiria thine miru imbi ikawira mwangaza kana ni MCS thine miru ikunyirana wategera at the beginning gavana na atonyere na a lot of kuria guchietikia na animosity yete kiarama na MCS pachoka bombuka bonde kangate ibejire gwonka bonde bonka nteme hata ya kirundu kingi kiejire kya kuria igwonka bombuka bagitukana chiaraga ntemenya kida chiaragire ntemenya bombuka bagitata beta ende ndurambuke uju goni minyirano ya indene ya miru nirekanwe nayo na antu baboka ya kwithirwa indoa bonete nio i number 1 mutuma twitikanire twabetera 2027 utibati nontu at the end of the day patu mwananchi no kumia nontu bondoa na ndoa hii ni batere kwithirwa china ketho tie personal ijithwe chindo cha kuruira mwananchi nontu chia personal at the end of the day uti muntu ukabariria uti muntu ukabera untu ndurankwire thaiji mbondi ya municipality irije kingagwa mbeche chia World Bank baegi at matam atige ya a certain period of time paka gutho batakurukia board mbeche ukigachoka mbeche echi chakawe mbeche echi chia jumbe at the end of the day mumiro no kagitate no kaumia kende kya kobeta maidangana ele jaire lakini ndo nyombe is not inonda nondoa bangi turona abachemenie Karen anga baka wa bakunengerwa giki anga bibi guthithwa barana ndika gendikina arambire kuma agita kwa bagachagwa naja gwita kuraunchi Nyeri nondu bwangwatanio nambi lakini meru bandu kanga atatu indwene mumeru ri ndwai kathira ri kenda tumba gwita na mbere ende ni ambuge atiri ketha ndwai kendere ya uju 2027 mwananchi nakite kura mauta kabeterete Purity Chandra Mary ya Botuma Kalembe baribore kiume kidru mathikone areti mathikone ndero ndironere kire MCA na corona na ngavana na inya MP na corona ngavana ndona seneta iba corona ngavana na nena goni mumete buri na mamu umete buri ndauga na ndeno mwanka ngavana weto akarwendene bore kaenda kabati ngavana itokaretia okainaina igoni parete miarieru na ndina issue na reporter wenu na reporter wenu ndina issue na reporter wenu that lady urabura nenke ndingenda aringi chetha clip yothe waigwa concept ira ndaritie nayo na concept ira ndaritie nayo uni ndaritie waigwa buri te miru. Okay, Purity michetha ringi kindly Andero ndironere kire MCA na corona na ngavana na inya MP na corona ngavana ndona seneta iba corona ngavana na nena goni mumete buri na mamu umete buri
ndauga nande no mwanka ngavana wetu akarwendene bore kaenda kabati ngavana itokaretie ukainaina. Yes. Na no ntukumpa opportunity ji ndaugire ke kuthwa rindikiri mujumbe oburi kinywa indo ene ari rito ria omurwithania ni ndaugire ou na agetwa kugo kuja gaito kuji ndene ya senate nikenda kawire ngwa at the end of the day tutabathuririte na nugwa ndigo specifically buri na buri itibatere kwithirwa nio njeria mujumbe bakurwa na ngavana nontu kwina ngugi ya national na kwina ngugi ya mbio so kariti kawira bore yake kana imero yo bore yake yes amero mero kalienya bubwe na pati ya bori na mwari ukaregere gwikira bubwega nontu wakwa ni akwa na ndunga me mustari wakwa oroga ndindikiri arega kureka na kawira buri twinwe. Okay, so kankwelewe ukariti kawira bore yake kana mukariti mero yonde buri atia nontu bakwithirwa atiri at the end of the day team rindikiri nere praise and worship arira antu atiri woni ntuma ge president nduma mugongone o president kele mugongone o president andu baburi batina representative but MP wonde bakuwo dikera twariria bore wa mpira jau jange nte kuigwa ni nya bakaja nte kuigwa te wekeza mutuma no kugwa to kuuga nte kwenda kuigwa ro bange bakuga ende buri as much as kawe umete buri rendekire umete buri ote muntu tina gite kyawe na rendekire as much as na kuga we atiumage president na akarege president muande ko mbio o state house no ndo buri ni tena muntu ilo na rengo ndo ande acting MP na ande mbio ompora ile bioria mbio ompora ile bioria kawo kwa ndo nkoroga mirate kankata dine mero bale kwa mutuma otebi kwa mutuma so buri ko kwendete ke MP kana na re go kuga ntira huwa kanda oria igo mbura one voice of the voiceless lakini matini oni kario entrepreneur if I identify angap just a minute nkaida ku identify angap na nkaida kuona mwananchi no kuigwa au ate kutumikirwa bobwega au nyompe janga nompe negembe odemere gembe iga yampoka na ndiga yangambi na nini nare imbi ndende gembe I don't know. Kana rako inga kile. Maybe the rako inga bau gange bonde. Mbere impempa antuba bore nkoro chiao. Tinye ile thetheruke chiambirie kuigwa karembe. Tutomba gota kuthungutha. Tukumenya tukuthungutha nkindo. Kalebe otanchanganya ringi aru ari. Ya sawa. Aya. Dine mero imbi. Dine mero imeru. Good one. Yeah. Akwire gichunge. Yeah. Meru etere mwere kiratene muno. Na kirendo meru itumba kuthira nonto tire kwina beneficiary. Baraba ku benefit na andoi. Na baka ya kwithira bakethira antu kwina thiri. Bwire tawajikeni mara moja. Bwire ta thiri tethia u. Bwire ta thiri tethia u. Kinya mandiko yugwa kwe muka wari na nthu wari ona nthato na mutwe ndene mandiko antu bamuikagia tauni akambira kuringa bia mabangi bakoya mbe ra petro betre ba moria kaba ingiro nturu ntu bakuinga otiri leta ate era ntu baba eta ate bari ya ogwe nkwire eshunge ni yakantu bathirikari bayukire ba meru batenchibiongo imbibo kampinira na batenchibiongo gitikiu kiritango yatia yani no komya kwe muntu kagete tu oriku urareri ambire governor MP senator women rep gitiki kinene kya gavana okay iyo kara yaka gitikiria kiromba wana bitterness kana antu bakiwa no to kwingetu ende bati yabangukia ilo bakoria atwita ate hakwelu au na ate muntu achoka kiuru kiuria kiu ende kwingana ngari wetete string muthigo jwa manu ukengana yu ekata echoka jirene ingo genjumu ni okona ende kukethera ukiuma uthuku kethera ukiuma andwa no ntotire system erenge bora ritango ke county iringi ti ura turita meru ugatega meru echangiliaga gintu tikio yani gintu gite kugwa kinya kintu gite bunya ko launch chief kana county administrator
yani gento kira yani gete kugwa yani muntu bati utana bikibiki tu taka commissioning utobo ibo kuleterwa mantu ya manene sana lakini onene menya nkwire gechonge onene bati kuikone to misana na thene yumete ono kona ruto nyawe takola transformer mukona ruto tete kola transformer western transformer president ya tangare 63 kola transformer for example no kuona yento kiran kwa ndo kwera ne aterege chunge batu tokalusi muno meru na orende winte kona there na nyendeke ye kwira u bambere MCA na titikano yo etere mwanka final na inkona yaka MCA ba shederwe seneti inkona yaka wera ata impeachero seneti bobona yaka impeachero uwa tota rume na tora na hapana nonto kwerekana muntu tukamureta kwenu maita yara yakombika kinyaba tureta waru yo naoke tugeta atia ngwata bwega tukamureta maita yara yakombikika lakini antu beta koti bagatumo miromo antu beta koti utukaria ringi iya ukarawa Kiswahili kia shederwe seneti arero muntu neye naume na nde yo nakenda burekana no enonto basendike ibawa ruyo auke matugwele to amwimpeach kato bukarembe ede dira egamba seneti na letra faulu na Amazon King o mutangazaji wa seneti atangaza mbaeu lakini ndaigwa mugambi manyara kiwete surrender overtaking by event ibarivo file petition online mbere dasta chochuko chietatia ndoko ngwata baya bawira mbere okay bwete tatia that means njajora wetwa aitwa mwanju magari twata njajora mwamuye ati arokerero kire ethira case yetre register yeta processing na ye kwa hearing orokere ruriku wataka ndeto uchi onde imanto ya bangi bona gichonge kona nde manto ya rekero yeta koti nikende yatuma MCA murumu na nikende yatuma bara bonde bengana akawira bakiwa bamurita maoni yakwa na kwerenge kwerete chonge becha kia kikona becha kakiumiaga mutumu mwako na becha kaumiaga no te muntu mukuru nya wena mukwanjo oyeteta kugwa wawankamate kiondoka becha utopuma utoburu becha ile chiende ne account channel ne karabatini upeche ni kuyira ku bilioni 70 ugataka bilioni 70 ira antu mama merete bakaria nyenje mutune alafu MCA awete becha nyingi ngirigili au kamso karwa muntu na 20 bilioni na ngirigili na 2500 ukano yanto nyana kuromba msomo wa Kiswahili mmoja wa atirika ngata kila mbuzi anakula na urefu wa kamba na ndeka nkwire MC bari titango genje kamba ide na bari titango genje amno ngwe so ngundi na nyabo bayirigeretie ya kuimpeach yani weko ku kabila meru ku oversight na legislation manto yo bari takia lakini MC bo kona bakiri 47 wacheza na bona baiko ko munyingo nkara ngo ikaruga bakaira thikere ni munyingo na bakara utakora thikere ni munyingo na munyingo yitha yukira bo ugetera kwino terira nene wambaire kunyirinya wero egone lakini ibageretie sana na ingo barombera murungu muno batachithire no bondo no tinkone abo bo chithira nao kulinga na mundu yeto kinga na mpio home no bachithire lakini kanko ire mateni seneti ta impichira kawira ne tonto ba mwiteterenge yo in fact ningeongea kangata kidogo kendo menya kwina problem ukangata ku oringe ikira Saragei no akathikira mundigi na bakathuringi bokitie bangenti na aria igembe othuganagia kawira atija seneti kuringana na ora baragia na ora Saragei akuta inya sheria but at the end of the day inya kathuri uwengo atoneka nyomwera niguigwa atonekere ndene ya seneti na Saragei atonekere ndene ya seneti lakini ukangata kuga nikino ntubeta muntu impeachete nande meyakithi bale bagutangaza muntu so this means what ukangata kuga ena point lebura tere Mr. Ndula antu baba kaba chethere ameru kenda bakira siasa tension ye nama
baba chethere atia ni impeachment every morning every jioni mukuru roko wega mbaire yende kwe mukuru fulani wega mbaire tete irume na ungira shiruti ireye twachetherigi tumeligi ya mashinani na ndakwira ringi gichungi ukayakuwa muntu mama kuwa soko msoba siakwa ni ndito ucio ri kuwa ate bia ukayakona muntu akiwa soko msoba siakwa ni ndito kwenda tuimo bati utega ukori beko bemberewe kai beko benyumewe ibo tukwira kwina beneficiary kire ndoi ndekwira kwina beneficiary atia tukathinga tande to ibwega kuri anene baraba makia munene mutwe na ba mwira mwathi wetu no kone ndia ende kinye kewira kitha nda kwina ina mari Kalembe omwira na mukariti oigwa mwira mukariti eria ririko nyake thana nda kwina ma na nare akwe yeru kirundu kya kwenda kwini yakana kuga no twarie manto yariko au mbarengi na nona mtu akalembe na Kalembe atura muasi na Kalembe atura esetha naraome ende Kalembe no kuwa sauti iriko that means mamona ko ya confidence na nto baba na ibonto no kona bora urire Kalembe kyoria gutumuragia manto yamwe ukubati umuria tire kana Kalembe wowe kulwami twe ore mbandala MP okubore okora nao na rendekire that means no either arunge kino ntu inkona kawira kwega project ambiriretie kwe no akurungeka MP ngotangwarinya na tana bange kinyana koyonge onyona agaiti na ndegiro imbira nde MP ndastoka mbira winde MP nipinge temporo ndastoka no kuona kitomi kwe ontomoko thithwa bonge bo shape akwe gintu yo shape na membi no geshape bau ba shape bakaora Kalembe akonoka Kalembe oreke mchezo Kalembe uko ne mpio buri kaku mekuri teme ndondi uwo tutaringire ngitao na mandibuti na muntu angabana kinya Kalembe no weto wigwe bawaje ba kuringira chionde okaria ribunda to ide ko support miambo biro dijendra miambo ya governor Kawira ntuku we ubari na Kalembe aure we akunwa ni MCAs na tebe taringi na ruwa arira akari pamuromiri MCAs baraba komba kwithwa bakitaniria na let katuone miario hakuna mtu atatuletea ujinga tena kada mtu akolaga nguge akae onengera ngetwitaniria no nguge kabati ukanenkanira tutomba kweta awandine president Ruto atomba kweja mero mbedro anteo kinyoke do anteo mwenda baba aleta ke wano ndio tomba kweta ando bana wabasieje special tebateta ke mama gabategeta mulete mwingine tufanye na yeye kazi ankuire mama ati pichi bono sani ankuire na mantunde kuri kyo yono ya kari no ntone ankurie bahati mwamu yere imbibi ngenda ifairo ngenda iri kuya muthembo riko kenda make decision me ako make decision ni yore ka chagwe thitherwe yore decision ya chagwe etira atia ethitherwe decision ya chagwa ya harakishirwe ora Yesu harakishirwe yuko karibari na rutone ka 20 Yesu ari wato tha ingege Pilato tha ingege yapa ejundia tha 10 tha kenda na mbirwe ndato ichidire atia lakini mama ari twende pole geto mimbi mama oyo na cooperate na thirikari national na kwina nto bange powerful ndene thirikari yo inye county for example anto bara bendene thirikari Kawira akeya utwika akathira ari bera te oindengo ibabu boetate bongo watu kankona thini boetate no ke no teka boga buruma teni mande ko yau atiri munene atariba munene watu kabate mutara kirira gikega unene bubunde bokathira amwe kanko choke nyuma kidogo kiri unene boto tware ambere twambire no unene bomunya ibwara liwa advisor ibwara na mantu ya antobange wana sheria na otekane nani Kalembe kiri unene bomunya kwari na Mugambi Manyara to ariku atariku unene bomunya nariku munya na Mugambi munya ne baro bete no seneta baro amite no seneta ile ku ya tara advisor okay atari advisor lakini kali kuwe na kama kuwe panua ngapi PNU no bari basi ne no bari basi ne bakari
na ndi mugambi ari advisor mugambi ni baba advisor government ewate muntu etwa mukombozi ndokorikana mukombozi boka bitinye story we Nice. boka nice baramweka ndene baratesa kimukuru mandaitari yara maitale na yange India yayete omuona nsedia munyara uri nowe unende nowo mbilele ni nowo uno kwenu weti muntu mubi thaire wamba kwira Amero nice njiro mukombozi nice ari lombe chigana iko temero ari lombe chigana 100 and something million. oh by 800 are no itaki ni chiare 250 million alafu department ya ligo ya Meru council dikera magamba ya Meru department ya ligo ni etumere mpeche nyingi kirwerere o ko president council na barengwa. What is your point? My point ni atre o mugambi manya to ambani no ke first in government to yena mugambi o manya rengi second in government atara rege ito kana kwa rongo Nare. potage advice aba mabara bakazuya Meru group completely na bataito be Meru aya Kiraito kama kuna mugambi rata akero ga kithirikari agatonya kirenge tonya kiraito re na mutumo weku Nito ntu wikira mugambi kire manto ya. me atu tara thirikari kari na nene boibo betu mugambi mwathi wetu no tutongerete watho. You know, first of all mugambi ate yakinya are neye thikira angwa ba thanga bana bwega ba thanga bana bwe na bona ngabana tete kura ba mwatha bwega batike kwa tramirwa sara bena kiraito na bawe kiraito na nyoe kiraito ibo baetere bathari hoteli ya mochongo eto leo pandiro ko bathari na nyanki no ametetrete muno we nima na mugambi aroko aba mitheria ara advisor atare advice. we katwe na rege thirikari na no mume katwe na rege thirikari na no mume mugambi Mugambi akiwa thirikari. are ndetala muntu mwega ke thirikari mi yake muntu ambo Timwambia akiwa thirikari ne so ndiko mene nito ndo mureta kire thamuri. muntu mwega ombo kwa advice muntu aga iko no kugeta ni Go straight to the point. na ndi mugambi aki advice akiraito na bageta na akiraito na kiraito akiwa baraka thithia na bamutuma bana bakarembe bareta bathari kithaka ke muchonko ba muroteru wa chubure ngi otete nyango kwa renge thai bareto mbechigana Some 600 million 600 million ile imwana muntu arete ni na wewe ureta nani iba bara tangina contempt of court iba na bantangida here contempt of the court kiambia dori bajitangi bangi bajitangi mbeche 1 milioni mana atandatu kanko ndokora bara sese Meru karino ntanda batete kuringa chacha bathari batora nto Meru bikura na ndaga eta department yemwe ke thirikari yetu twina mugambi gato tina mugambi twina mugambi Frontline. na mugambi ndi ari no ntore mugambi nongo umerete ke media akawa tukarite mama na magamba itokomenya kanga tare we mpinga ndendo kwera ndio pinga ankwenda tukumia nto ari katu tala bodri kari chetu chitala chiadawa ni na mwambia borane ndi kwenda kwera ni atiri ke thirikari twe ni otha ito to tampesi ngi to tampesi kana na ichonge andiko no tonkwira ama ntoku wanko ari mcheto twete to ta 800 million mbere ya August chiai mbere none kwe mwekuru wete kotine ditangwa mbeche cha ici urete akorwa mweru ari we uriku kwe worari wa ai account Meru Kanga thare ya Minister of Finance. rokori kara ko ro metua uriku ari owe No. uriku ari o ata kotini ni Virginia Kawira Mbuga no kumenya. wa County Public Service Board Mbuga no kumenya. imilioni ithatu arirwe aya milioni gana ithatu tokia kwa milioni ithatu re beje ite tutendengo lukia makopo negligible bwana ke bilioni 12 bwana pesa kidogo ngoja Okay. Kira Thank you. kadri ende bonge kwenda kuwa arato ite gutambecha ni mantu ya kuita alitingo giba thirikari mbesha ogite kana nte tuira muntu akuwa atere kwa muchara tero tambi dikira kare bebo yana baba device a thirikari ngaba na bamire no kona nte tucha gweta gwata ndinji mbecha na wata bange batutango mbecha autokeya one wajira ni lombe singana Tukeya Mombasa ale lombe singana kanga tukeya wata wele ne Meru ibu trakatwa kwa ale kitonge autokeya Kanga ndo ne Meru imbi it's just a minute autokeya first of all mutumari you know mantu yara Kawira mba kwithirwa aikira wa kana yara kwirwa na bwithitie
imanto ya bwethiro Kenya ni antu bo bari bereke iteno okikia governor Mutuma Kalembe aba batura uchambura na nkundi ze kisiasa na Kiraitu Murungi batona na ritho kwa ritho na angarira by Mandeleene na kawira aruri atiri MCA na tamumba kuya waku no tireya na tamumba kwithwa ndi wondine ku na ntio kuona president atomba kuya Meru woni mbethiro ante na president na wetite so sounds like Rimo Kinya MCAs ba Kinya ba kuthara governor and auni othe ne kwijira Martini, thank you. Wetikia ango chokere tu anjere nkwe sana. Na mbere buru kambue Kalembe ko ntonde kia akwa karetia bore. Na only I like that nonto imbeda muntu re imbeda muntu kwa I think mutumo ga weta na mutuma bonde mutuma they are straightforward people and they are very strict Kenya want repute ndiji they are very strict nya bosi kwa ta mutuma na nya wi mutuma na watu tuwere ni utema tutenda weta and I like the way he is putting it ati wati kwangangania Meru yonthe aronere aho mweria kwina thina no mweria kurucho onthe ikurumira mwene muchi awende mwene muchi agarewo ikuru na twe muchi tu ya kuthango twinthe tu garetie nture so ambu you are doing good no to one thing only tango support kawira kana mama lakini azana area MP kana MCA wa wondire kawira umete antu baile baba twithira at least bakiro ama kawira kinya muro yo ikebere kinya thuki ate antu yobati kurwa manwe so nkaruta rendikiri maxi na MCA wara kawira umete nja bauni antu bara munene yake akuma kwenu kinya ke thathuki ate no bwari cha wembi inje at least no ntu awa ko mama iwo mukaretie neguo ria monwe na ibo ntukuona miakere yonthe munyari MP na inya kwa CS na inya kwa ni MCA bara bonthe akurana kiabo utiwatia nanwe no tuwathuka nanwe Kathuri Murungi batata ni ya Kiraitu lakini utio Kathuri Murungi akuotwa akiru yana Kiraitu kana akuotwa akiru yana Kiraitu so I think Kathuri na Kiraitu iba bare rivals batata na area lakini ukerute meambo ya Kathuri akiataki Kiraitu no ntoi munene uteyo aruta aromba kura chiawe atochokia no ume lakini rendekiri kuruta kunyo na kibara mbere aombo kwa mbere MP kenda batikinyeli aombo kwa batea kinyelwa no nto one but woni kya kwethura ntekubwa twetaniria mutongere bubo yankya kuona mutongere atekuta ngwibura kubatere kinya kwa kinya kya kwetho tuciari niwe mbue mutonyo kwe Martin kiwiro na mbere lakini kawiro kwa numuchi ate wo mutonyo kwe kinyenga nuwe mwamba digera please chongo etawa hypocrisy hypocrisy nyo my brother akeyenga etawa mwamba onte turani kiwa to mwamba kamburi baba benganite nuwe mbere ngeunkamba ko stop kirindikira kamba kumeyimbi so kambu atire au Kalembe what is doing the right thing liwe liwalo your brother kana your sister kwena thena na koteneo so ore ngwa kuikiretira andwa na kinya go Kalembe onjo unto wathetha Kalembe tike engiro MCA ate ai mtote ko mpangwe engiro nonto account chawe mandisi ai nambi araikirwa makesi kinyeke thenji kamweke karonere ikauka ndisi ai na inkodwania ikuke nogo ikekinyi KMP ibamba yo Kalembe ara DCI Kalembe ngangi muno bwana iteregera ito uthe na tone rori imwe borisi ndeka umeanja kuma thainya na kinyaga reka ngare kwa ringwa risasi aina mchika aina mbi utewa atero Kalembe so ka kirwe manto ya mwinga Kalembe te muchetho na ndone so karia mama bore ni wisdom is an advantage na wisdom is an advantage na wisdom mwere goro sana ke Kalembe na Kalembe mundu goro ndu ko muntu wantena dina we na kankomea nuntu uranwe wetete nwe Meru nwe yo more opportunity eko nya chairman wa MPs bando akure monyabo na bono bathetra na ari na opportunity ya kwithira
ai neighbor waruto ai deputy president abare neighbor geti nengi askari obakaretie kore ndikiri no bakarite kore deputy president so aguma kore deputy president ya mauru na bati kukuonde kukalami kukatuka inya temuro mwaka karakia iwo antu bateka bakona maendeleo yawe ya ikuo thai athurwo na opportunity nge kwithira chairman wa MPs Meru yonde no MPs bonde be aringi ba murea ene muntu ora wanture ne ora wakila mahali re nyoni to on leti ano bankire ile ndeti ano ndikira mudhombo bu ngawo inyane nengo muntu siubi akore ayobore no akore thia bio etu aya kuthira kancho kiendera ngoite hango ndoteithia kalembe utikone akalembe urite muno kana aka ambikire decision ni nthuku. Number 2 Martini reka nkwira ntu bumwe dene ya Meru buroko na Meru kari Meru thinere kuone nene sana na thinere Meru mama nuwa miretete na reka na boka ngataku ate ko ikithori kichethi mama ate kari tu mtu nyore ko Meru kana karu nyaiba ubariguru kinya kindike inya president mama karitwe ni other governors iba menya governor umwe agia wimpichwa na akana iba menya bonde bakana so governors ibethera bongo abakaritie eteukia governor umwe atige otongwa na batwe ture a Meru no iguru rya kawira impichwa mbere wa iguru no ture kutheta ai wimpichwa ya ile no kuona uronya ndarwa no tumire kutheta so na luka ya kuona baba harakia ibetha bakaranite ndio bamenya umwa impichwa kinyabo bangi bonde bakona thina so ingwetikia utuwa mukaritinya uriko lakini ntikonda kutha ndina doubt tariki 14 mweri wa 3 thine Meru ikathira Martini utemurwaro taita utaakea inyeyo akana ukathira na bro kuona orukiri tukira tukiolotana mono toyo ukathira na tukakiria kuolotana lakini burambe domenya mwana ontwethingia arakarinde kinya wengwa murungu na kumena murigitera na akaua tariki 14 akoyetege na agendelea na uri othe la chakero ikathira na kareta thiri dene Meru no ntu Meru one thing kawira mwangaza thine wera nene ikuria kuwasiliana barabangi ende thai ariwa atre ya bichoru tau ariwa arwamye bangi baraba itata baraba mwathigana na baga muchomani one warwamye bangi no atiwawe boba oyeta no mweru nkiana tiatu kandu sof county tiogethirwe kwana kedoreta bangi so bonde kabana ni ko de kwane bonde bakania number 2 ukuibo bo kangata kuwa aruwa ati kinyame ari yengwa ukawira kwari yani ari no chamba bo nene na confidence ari akimenya yani utena wete kinya after tariki 14 that is why akuwatiri yakinya hitare 2027 bo ande bo bange bo ndetera nto kwamba kutanirira bo batu no ntokio Meru mwankatha ike Meru county na MCS ba Meru county iba turengura yo ira yari yo maitao ya leo ya thatu bakigara kebura bakumba kendo tongori bo thuku bo ebela ndene Meru they did their work ko da ko play cans chawe alitithia na yuru na twe kinye yuru reu ba bare yuru ba to enda tugo imwe na ibo ende tugarekeria mebwe ko tweka karangata ibo batuchethere game kenda be yakuya kinye yuru ya to enda tugo moreke na mamerwa na teaturiti ba tutura Meru kwa thoko ikanto chethwa by tariki 14 ilo tukwathire ne story no ga uthigira kiraito mukuru na kwa riboya akawa after 14th ilo tukakaranthi lakini thayo te karanthi kitata kikarwanthi o kinyikithia oni nda difana kiraito indawa tutibati ukaranthi on development by tariki 14 ikaunte tokurwira bitu wetu national ikindiki ikintukia national so tutibati kuwatanithia andwe county ni national tutweka tutire nyebe national ate nuntu boye karonthi kiambi kia Meru kithia ando chi Meru iturwe Meru lakini to keki na ara national itwire no tukindike betoma muchogeria boya kiraitu akaria kakindike ai munene o Meru imunene o Kenya bia wetane birane kanire luya birane kanire jalu birane kanire bi bia ko Meru na bo yire ndi tukarenthi tuone bipo kwenda kisha ye national every county enda bona na bo bukaethi ando etugurwa muchi ile bibia national bitea au nyonda atega nkona boy abo nene na nkona batu tibati kuwatanithia ando ya kawira muntu na wauni ithano biro kiwe nya TikTok kawothira kawira
awetwa muchamanio na MPs wetwa na MCS ibaite bonde lakini araba karande bethi bateneka wira na bethi batemuichi lakini boye kombe keke thikyo bawetri baki kiemeru keke nyameru kete andiki kawira kete andiki MCA kete andiki MP indi tu turu yao tukiro yera mandibut tukiro ya ngombera tukiro ya rabire turu yera lakini bibia national itudhare no ndende thai tware weta maitaile shwa tukura weta 2 times Martin ndio turaweta re biuge ndikia tu tarari bigere oiba ko vania bia kisto ndio tugoku wa me embu konte ni aitro bwana ne kero kera gaitete miru barero ko bibirarea twabeterete ana batere kinyo gethoruete bia kura nyumba waitana mwana urokeya kinyo thiranyiri kwambura kamata wigire bagwe na bome anje baraba ngutara bakura witara bakura kura so mero ndenda kwenyetha buontu wira bwa watire turolotana na muthuro Tekwenda twitha tukiolotana na muthuro national itolotana ya muthuro na itureke kusambasira bange bamatha kome na nani atubarerera abantu bembe barira bakiwa atire lentore CS utebwa kumba ndathana kia mayunda akasi yes lentore regia kuma lakini lentore kurege kuma ndethira mayunda no gereru twakuretie bando utebia arona ginya kiretikira by the end of the day to lose yetikira to anandwa kinyamirwa what we are doing we are fighting gideki Gachagua, it's not fair. Kuya yagayeta kanisane. Uwa atake murungu, uweta kanisane ke murungu wetete. Utuku kwenda wikone MP, kwenda wikone MC, kwenda wikone Loreko. Utemtu batu weke mbere murungu. So kuya ate akaambia kuruma nge MPs bameru. Oni biche MPs bameru iba mami and against them. Na nuko meagwa am against them. Da wetra bonde mandam rawo iba itoro. Bonde itoro ba mami. Lakini teko na muntu ngome ochara mutanoche moje. Gaturati bangenya mutanoche to mama. So kedo wenu kuona kuina makosa. Okay, but anyway, there out toke ya Kinyau kwa no. Toke ya Kinyau kiri abunge. But first kanga tambira atiri. Do you think national government president deputy president Kindiki Martha Koome, do you think bo ni bakuhusika na ndo isi emero ukona kabakaretie Kawira Mwangaza opposed na bura abunge bakuwa mbere onchokeria please nchwera meario ya MP wa Tiania West Dr. Mutunga was very categorical. Tenio sisi kama wabunge kutoka Meru tunaelewa ile shinda iko Meru. Tunazungumza shinda ya Meru na tumefafanua kila kitu. Hatujazungumza hata siku moja. Lakini tarehe 14 tutatoa statement yetu. Tutatoa mwelekeo kama viongozi wa Meru. Tuambie kama tunaenda north ama tunaenda south kwa mambo yaliyomo. Kwa hivyo yeyote yule ako na nafasi ya kushughulikia wala mambo yanaendelea, ajue Wameru wameketi na wananyamaza. Wameru wakiwa wanapanga mambo hawapigi kelele, wananyamaza. Lakini siku hiyo ndio watajua Wameru wako na uongozi na wako na uamuzi. Unimbo Ameru mbona nya ampiba Meru bakari anko ya TV buru no ntu gontera MP chia ko theri igotanya monkyo ko stimo theri no to ampiba Meru MP Meru batomba ko thiata ngoko yetete bachokia buru ngoko yetete wabera eweta na bera yetete na yete kala kia akenge yeta kuruma tenu MP Meru yakala yako robeta kuwa yes madam yes sir na baita abangenti ba roba kana mbiongozi ya tuturu bagana mbiongozi ya Nkorombe ora Nkorombe na mbiongozi eriwo keto mimbi koko dwana ntatika chicha na koko dwana ntoba tichibu kesi yetete wana hivi kesi bili naenda na hata 14 mbere njukua bako nikotote no yetete no ntoke kesi kendenga Kawira kabisa etigere stage inge muwanja chai 7 stages wekira mugambi manyara akwira no advisor ona kwenda kwenda ni atiri ryankwera kwina beneficiary bando muntu rora banga weta kede muntu rora kwata maendeleo Meru ageta dhuru Meru kede kendikera nda weta MP ba Meru kana MP MCA na ngabana abaungania abariria kede maendeleo no tonako miangabana ni impeached na MCA baiba ba impeachere abati kora rigeka okay MCA mwanya abeta mwanya abeta abariria na akaria nabo urakwagirite kuma unende ageta ngabana na bara nabo MCA bawe tatia
bakwerewa aberi bo support mubango yo kethi mubango yo kwenda county assembly abera nande indari ya barana bagwa bakuruke gento kireko na gwita ni bukurukie lakini kubeta ni kona nindi aloko ucho me yani kubeta obera re yo inda babu boye mutuma kweronge ikona ni yakure mtoto mete deputy abaringanira no kungwata alafu kwe gento kingi kiri yawe kwenda menya we angokura ndo emiro thana kiani ai muntu mume no kona rega shagu yako ya igachagua waira antu amumero akana atoma muntu wao wetwa Mutaikaiga kurai kuongela monki kuongela nko rumuri nyungu ne kendendelea kuja bwega no ntuba mbere antu ya kwenda kuona ora agachagua atomba kuthende ne ya irie meru na ntuba bakwa agachagua ari ndene ya atendere ya irie meru iba kwa ba promise MCA bambe atia baba ira atia nambi ibo ntokora ne ngwira ngabana wetu ndipite wetu ndiji wetu eyenene okindikene kuungania ntuba kendeke gingo genjo musana sana ni thirikari ekwatanithia Meru bate kwendana ekwatanithia gucokia giko kiumanitwe na Gachagua na gucwathiri yawe na kwendia Ruto ote kwendeka aya ngwira ndithikira ari onekerwo iriyeji president agaitajithiriku kamkotori mamutuma wonyongo gatoka thuro thai umuthara kinya president agatakinyao akwira chwa no batatu bana batano kinya atigurite that is your ni ndute ku ochwe bara bageta atia nende kindike na kwenda kugeria konia president at least no arete weru ibo ntokorenda kwambira ku launch tomanto no sede cia Murang'a iko na mendi Murungu atedia agatonya na akendeka no kungwata na ndi kawira yake ya kuwatana na MCA ba kwethira kore ashara ke national government no ntobaka myawitia maendeleo lakini haba endo ene time no ikothira time ikethira ukothira ote muntu gaite ke ntobona mutuma ibo tokwira muntu okothanya thirikari Meru ake yakwenda betete kuwatanira abaura iboko sana etebua baba tu kanino ntobwa mbero ndekwira okenda kumenya no okenda kumenya Meru ikari ate bwana Gichonge taka kankothiririe abauri mbere no supplier wete mbero chunguze supplier we essential goods osoke urie no supplier ibao contractors ibao companies security siaba wambe urie cionthe wamenya nto baba ko ni Meru kinyaka wera akenda weta akuangare kana nete bamuwata bamuchokia oya bora baiwa Ruto akiwa wo ndonere Uhuru akenda kurekera tena mtewe kamura mpesana no igora akiwa no ntora waeta asara Ruto te Uhuru na igora Ruto akiwa huyu alikuwa anataka kuwatatiana kitu nikasema nitamchapa karibu nimchape kofi kwe mtu na kwena anto ndene Meru na woni omori chongene muri biashara ko munene na siasa ntebahatisha kwena high voltage file itomba kurure muntu na ibo tokura kinya tari kiwiche kinya na ndo bere barona njirenje gakenda bomba ko Meru na bamiatha na bamitumira ba kwenda ni babe bathora ne deputy na kawira na wonde ari toto Murungu na wori mutuma nda murengo support sasa lakini tekwa nabo kadire safari kawira nda mwere woni nda mwere maburu ko nda toba keya na babo para na kawira nda mwere na mutuma uko mutuma waku na ono mutuma barakia uma na mutuma agira kwathora no akawira Meru kethete tepa muno na muntu okirite tendo no na tomba kurage ntombera no ngaibie mutuma bakara bakinyira na erigo na kawira baramba ore ondage ndano botule maru ondage ingi botule maru bakero tishara lakini yoke yakona nkomo yeyere nani era bathora na bageta batembecha mutuma na wikwenda kuna kumenya maru mutuma muri na tukuta mutangari nyawe tabochama nione atakiona na nkwere okweli muntu no mbere ofaulu ko bathora na arenda baro mwanka kenya arebera boro tankomene boro babati ko mwanka mwicho nikenda noe aumire na thiri geto mimbi Gichonge ankwire no ndo engo kwira na faida kila nto bamwe Meru to waka Fonda House twina site ngana cia Fonda House ethinki ithatu momo ndanto engi au na engi ara kisima na kisima sawa ndenda Gichonge wetero na kademia kwedi ethithio ushunguzi weto mbere contract no contractor waka mandato tone ketha temo kalejini ango kwira tende no kabila woni na ndenda ronga mengetina rukire na kamera na sauti ombere momero gatonya sauti ninyo uturukundero we mukalejini mukenya nyawe isawa tarega ngukurisa sawa okay tuweta kura yabo nene tuweta ngukura ni atire kawera kayo concentrate baka karambia mutuma baka me sauti iti andikete na beto batikawira netre mutuma arare umweteka na ndiko gwetala kwa madharau
kwetera kwa matharu gichonga kwere gichonge ginya wowe na ta kawera ka mutuma no kubanga impeachment mutuma no urabangete no rothithagia mbecha mutuma no bangete bonkaura no rathithite maromba no bizingite kwa pishwa alafu nkwere njo ikuone wananchi ndena there ni baba gweta atia you go etawa etekeka ibo wagwa Kalembe MPs barua after tariki 14 iroba kaya na mwerekera ya Meru Burayo yata do you believe them no wetekani abo Meru anything nonto oyo weigwa rieto mutuma uga ketha kuri antu bangi wagite muruki ni antu ba ni MP ba Meru antu bore ake caucus yao ni MPs 11 na antu bara okaya kwithirwa ibara ya uma paringi twira tariki ciari 17 eburu okaya kuthwa buru ketha president ati waithirite kiuthi tariki 18 paringi gwata report no ndo nonete nyabamwe pe State House bakinyunya chai onao na batwiro ntato cha 18 bebutini orikana bebutini yetawa bebutini paringi twira no ndo no ubatu intai sake ndatu wirwa uninya ukona baka waja chairi tajata tuntebetikia ndebetikia na nkaria uma ntebetikia so barua atire after tariki 14 kwethirwa ntiko misquote Mheshimiwa Mutunga na MPs barabangi baririe matikone nara bamaanisha ati kukia kwethirwa Kawira Mwangaza atiebelie tene then bakatha mathirika kokwe ile mwa bathamite ama erani akwire bachetherwa atire angoro bachetherwa tariki 14 chekinya bakabura atire batura atire no me bakaba tukuingana niye bakaya wigana niye mwamu yakaya nigana na wandike tuko kenda akaya kenda ka botini na kenda ira kaya na meani application ya tonya nani kore muntu ko fata application tariki 17 kan kwire nani judgment wa musi bokora ni judgment I know very well so judgment kuwe amba rekudira na ndiko kuringa no korere rigatira ankwire bokara atiri tariki 17 bagateria ankwire bagateria okay bueno teteto kugita katugere kagitwa na nyara gitwa yagitwa tha yure kagitwa nino ntubura nkomenya nino ntora urambeteketie na urankomenya woni mate no nshugusete mantu ya kesi cia Meru MP baba etuboko na baba bakaya batwire ntukushi ano ekomite kuraya atwetero wa musi wa koti no nturuba twira batwira itokona yakumba lakini kankurie wowe mate Kawira alite MC beta kuate na baremera na bamwikiro okay fine na fair Kalembe abunge barua atire kuke ya kwithira 17 deteta bo bakweregira reta rikarangi ate Kawira ana then bo batethirikari ne Kenya ni arongo ani agwa just a minute bagweta kamba dito tukachoka batete kamba bonde kati kwenda ku batete kamba bonde baka batete kamba okay mweka nyeni kwenda ku ibetrinya ikamba na nyoko ruwe kambora ya karire na karire abunge ba Meru bagite touch na mwananchi is only that now bakwenda kwirindimu pakietha ya kuibyo bagutetera kuibyo bakumenya inde gutu kembere andu bau bonde ne arongo no tibyo bakumenya ankurie nduna na twire mu Meru ntunya wonu ye sheria katwetikirie Kawira akengwa tariki 14 na egambare judgment ya verdict ya Senate ikwa withheld na PC na impeachment na right way tariki tutiorie ni atire tariki 14 ile ndio ntukwiriku I think should be on tegera kenda zika iri mwananchi should be on a Wednesday Wednesday Thursday Kawira na kanya kuthithia appeal yep adira kanya kuthithia appeal nako igamba riu tofauti muno na Ragachagua Ragachagua rari Friday 14 ni 14 ni Friday 14 ni Friday 14 Friday yeah 14 Friday rekeza 14 Friday kuina mantu Andro Ragachagua adira no katubatere kwaria uma ndobatere kwaria uma no kuigwa ndo mtato cha kutinda kuingia chanto nao
nao ndio mbotira ouga kuga no tunya njanji no uga kwajua na mina nini ro rigathetho na mirige mingi lakini bila kwenda gucokia kwenda kuga atiri ajumbe pati guthoba kia rairaia mwananchi o Meru no tuibagire touch na representation ne urende ne Meru no ndugintu kembere boi baugite bagakaraia mbio barikaria na ari eguru na barikaria national ko mwananchi na agire mbio kwanje nya mutu mwangu agimbinya ugitugweketha no ndunya gwaku uti ngugi MP baba la talento uriapo uti ngugi ai nawe yes no kongwata no ndo kintu kembere ni kintu bagwetera 14 ketha ibendete antu barenda after 14 nendirio bakadita mwerekera angwire na ndi 14 kankwale ndi 14 years no gwigwa baingira arigeta vice versa baingi bageta gonka kinyokwa na gutuma tumana na kwerera enchana etere tinya 14 yeu ege gutheka nani ate ana ete agonke kou andu baba ni arongo hawa ndo gonya atera ugikizu kethimo no ntu goni kuruntu nte kwenda bwita na mwananchi na mwananchi amenya atiri goni ndio ronkete Meru yonthe na nte iri muntu Meru yonthe na nte iri muntu no mbadete inya kiagu ngimurika kila kitu na whatever na gintu kia mumeru kwenda amenya kana muntu obore amenya woni ntumba kwa project ye muntu na kawera atumbo mpaira buru atempomba nditoi buru atumbo mpaira no ndogoni ndomba gwikinya ndira maguru jakwa kaba na ngatietera na arua ndauma kanisene ya Pentecost Mbaria na ndekuma Pentecost Mbaria gokaine kundi kia mwerega kari maiga o Mbaria na ndekuma au imbetere gonto gwetwa ngachara michogomone na kuma ngachara michogomone ingoka igonto gwetwa nkando na ndo bonde boka yamo gombetete no ntu boba tura mundune myake na batona stima teka wera to kalinwe gochikete ni ngoka baka kenda kwa ati kawera no ete muchemone joya andete to kojero no to igwedi to kiuga nkojire nto ikidi chiama kaichi orongo athithaia ko uteka nditi inkomenya bwa gathie bia tumite mbita kisima inkojera kenda nkiaria ndikarie mikanga uko kana ntetu itina mbio itumbite kwa substantiated na tena narongo ka indio ronkete ni kagondi to kwa yakawera ko ntumba kwa project ya kawira no mponete kirwa nari gitimene tuna medika lenturi ima na kuna ndira project ya medika lenturi maybe ndomba kwa project ya muntu Kalembe voice of the voiceless na ndomba gwikithia nde ningwa kaba na ndekuja kumenya mujumbe na korwa na kawira nino ndo tutokalia buri nino ndo tutokalia buri you know Mithika Soldati alikwira atiri Mithika Soldati aliwa Kalembe does not have moral authority to lecture us anything as far as Meru unity is concerned. Hii ni akiyewe menyenya Biblia aliwa atiri heri mujinga kuliko mpumbavu mujinga na ile rito na muthanga iyo muito endekea ikirito kiri interview ntato ira kuwa tukiaria na kangata na mutuma no ntunathwire Kalembe chure ukuirwa ate kuona nkoro kinya kainire riene akawe ngumura ati okay kiresemens justo ndomba turia ruwa county ya Meru iko ICU Bernard Mutethia tukionga ruwa thina ya Meru ni Senator Kathuri Murungi and Honorable Kraito Murungi feeding the both angry MCAs destabilizes Meru for their personal own gain. Akawa if Ntwethinki becomes the governor under any circumstances, Meru will be worse, for it will be Mutuba by name governor, but in reality he will be a surrogate mother, quote unquote, for Kathuri and Kathuri among other egos around him. As much as Kawira is not doing good enough, let's wait for 2027. Aretwa Simon Mungeria
Ken Tasharua, evening bwana Martin, salimia hao wangwana wote sana sana, bwana Kalembe apewe mkono. I fully support Mr. Kangatas point. Senate waliambiwa wamtoe mama ndio mambo yaende kotini na watu wafunge midomo. Good. Sebastian Mwenda, Arua Kalembe was an enigma in Meru politics until he realized he was from Bore and lost the glory all at once. Ellen Geralds, Hela Geralds Arua, first time for Meru to be nothing for 2 years. Woi na no Meru yetu. Kenny Mongera Arua, huyu jamaa okay. Kendi tutufena kawa wacheni siasa duni na mkubali uongozi wa mama na mapema. Silo Lynch Arua Dhine Meru ni Kawira Mwangaza koza alichaguliwa kama governor akarani Meru kama boma yake. Tony Togarua huyo jamaa taleta shida legally hapo. You cannot mention people who aren't at the stage confidently ukichafua jina yao. Bwana Mwambi Manyara Kuwira Franklin Mweti Arua, let me say this, Chunge leaders we elected in 2022 cannot stand firm for the benefits of Meru Mwananchi. I really support the 47 MCAs for their firm stand in governorship. Only Munya can stand firm for Meru to be respected. Mwirigi Eric Arua, the problem of Meru is Kalembe na Kawira Mwangaza. On 14 must go. Innocent Mweti akawa Kalembe alinishangaza, uliza huyo mheshimiwa mwingine kama akoshua akipewa pesa atasema kaende, kama akipewa pesa atasema kaende. Kana kipita kawa MP wa Meru ni bure kabisa, hawezi kudai viti kwa national government vile vinapeanwa huko. Kazi yao ni kugurumia mama governor eti wafanye kazi. Kuna wao wetu wa Liz Mweti Arua, I'm getting bored kusikiza Mutuma, stop being politically not correct. Nawe Eric Murioki Akawelo, Martin salimia wangwana Kalembe, tuambie vile unataka na vile unataka. Tuko na wewe sana sana. Come out with your own slogan bro. Voice of the voiceless was used back then by US President Barack Obama. Anyway, Munya is our relief. Father Dhine Meru ni Kawira na Ntubaraba Wonka ya Kalembe. Fidel Laprot akawa, just a reminder, Gachagua was in government. I remember the day he said in graduation that hakuna kazi Kenya. That is why Gachagua is just a man full of jealous, bitterness, anger and pride. When Gachagua was in government, when Gachagua was in government, he was eating alone without remembering Kenyans. He needs to be the last person to tell Kenyans anything. The very good agenda Gachagua understands very well is inciting Kenyans. Mose Erioki akawa, the problem is selfish leaders. Akawa, they are after their own interest, not for common mwananchi. Kalembe made a 360 degrees because degrees turn of his own interest. He is not a leader. Ryan Ray akawa, Martin Ndula leo kichunkikia siasa ni fire. Hawa wazee watatu salimia Kangata sana na mambo peupe kabisa. Bika pia tukalembe, naona ako fiti kuanika mambo wazi wazi. Wote leo sawa wateremshe mambo vile inafaa. Simon Mugeri akawa ringi, happy new month team Gichunki. The political squabbles in Meru County is not yet over. Whether the current governor is kicked out of office by the court and DG assumes office, he will still be in deep in frying pan. The political realignment spells doom for Meru County. Now, Maore Junior Kawa, the only problem of Meru is MCAs and the senator. The senator will convince MCAs that he has convinced other senators to impeach governor. They can now move on and look for impeachable allegations. Thank you, Kalembe, for seeing the light. Aritwa Maure Junior. Tena mbele kwa namba tu kile Facebook fan page yetu ni Weru TV na tule live kinya kile Facebook min kile YouTube ya nkedo kikothoma comment yaku kile Facebook katu githimo ithatu inya alafu tuchokere ringi. Hello Weru. Hello. Hello Martin. Yes sir. Waria mwenda kumangandoni. Habari ya kumwenda.
Nimbe aguru. Uri wata mukuru. Mwenda maoni Abana yako. kwani bwiba na mateni? Yes. Ankole dine Meru. Na yo ikanya yonde. Na ndure. Oya wana tongere bonde baba kwaria. Na ugutia mwana geza kinyoreko. Ate kutia mwananchi wa kawaida. Omuntu ni ndega kuvetera. Nibyo muntu kona Antonio Ntaba yo posesioni. Ndia muntu arayukirwe ari kumadiri garene. Niro akwenda kwethia na kuvetera kiama kiki muyukitie. Muntu narolero ni mwananchi atetara mbere. Kona nia utio magai nabuo. Nibyo muntu kona kinyama ntema ya tekanya ya kuendelea. Ogona mundura wena kiamene. Adua ibara babu kwa yorongo. Na ndia kwa yorongo kwa adua. Akupendelea njira ya sokete. Kwa muntu atina pata na mwananchi. Ye na pata na vyo ni munenoge ora umunyiria. Kwa mankaza vile ndiye to ya Kenya. Izinene. Ane sokete kwa yao kuintuko mianumba kwa ya mitevia. Nondo wende utra kula tra munenesia. No le rubatwe. Ni ndege makirize na familia yake. Okay. Ibe nonto kuna muntu akaloka ayukua apanje kwa dile wo mujukia. Nonto oma obu kuna nya muntu kila ni oma ko vetera. Atetekiria kuongwa na kukuma nyedri garine. Okay. Ko bana mate ni vene Meru County. Kenya yongeri uongozi kapo vuki. Okay. Ende ko murungu atevia. Murungu aturira. Kenda atokara murungu bra atuinyokie nonto no omba nonto takuluge muntu no ai nyira kolwa. Ni baba na mateni betamo dankandone. Thank you Mwenda. Asante sana Mukuru. Another one. Hello Wero. Sorry. Hello Wero. Wero hello. Hello. Martin. Oui. Martin. Oui. Oni bita ara kai kuma bitara ra fangeta. Ara ke ya bare ku. Oni buran ko na re. Mero. Itu te boya. Mama a karire ora bona ande Lila na Samson. Oinda ari mu campaign yo ko ngomana. Lakini Burumero auto etereta imurungu age tukaromba. Inya tare gifotu inya to etere ndu murungu no kena myanja ware wate ba kiti atongeri to to na bomero. Nibungo kiada wo ni mutanosya murungu na tutayedie na kazi atongere bo nda bare yau. Thank you RK. Thank you. Asante. Hello Wero. Wero hello. Hello Wero. Herr Martin. Oui. Hello. Hello Nchamba. Ni kwa Martin, bulage na buri basa kumaruiga. Karibu bwana Basa bare Ruiga. Ruiga rucha kabisa tonga uwe. Kinjaba ututeta mantu. Kaja tongere mu bare bonde. Ba uketheka sana ukende ke ithatu aijiri sorry. Ari kama ambetanga kidogo mkuga tire. Nitukira tuna kende ne Meru ni kwa irani. Kwa irani kukuige imono. Kintu kambere kingabana. Ngabana otugomba kuita MCA kyatambite kuita deputy ngabana. Kuna ni munyurongo mumwe. Muri akwa ya Meru. Ni atomba kuita MCA bera beje mudurane. Lakini uroli deputy ngabana nyamukema nyo utemwira la yite. That is you nyome sire ni mbere. Na ikuona nyenye MCA ba amwita. Iba akura bete baga chemani. Ngono kuwa miadi ala lile no bakibirikia. Abera no buje kabure ke kuija. That means nyama nyingi mwita. Ode atanga sira kaire na ala keria. Ai kinyaja ke tembena no ri kwenda kubita baga chemani. Abiria kuruma na kinyamutindwa. Kinyama baga etana ndi. Nibwadi ya na njugo no tumwai. Engaba na tuirire wewe ngwa imbede kya kana Kameru akaliti tikariwe. Neki akalitie.
ukaja utaka situation ni matujala kodilia MCS baba wa mwita 21 na 22 ibwa kulenkera tenders bamwita ibwa ba source contractors ibwa bakwewa ngugicha mwita round na Kalembe na Ijibunda ajana akumenya ibwa bakwewa kubyurukanya contract kenda batigro 10% bera bangi bo betere wonka nalite wonka kula betere wonka ikuba wonka wa contractor nadi nyaba bakabonera kwao era nyemsi bo ba wonka iba murumia betere contract ngasi baba ina chio nito kenge ndura kato kaja mwega nito kila kenge kirio Antuba mero ba mwita beta bae wa mutu janenge kwa sigiro kwa jano mitu igete katigegero nale ekuruba kinyango imitu ndaba na atigira bana nkame tujanga ari wato mugambone batiwa ba kinyanga na runene tandubai abera abiti weni na ngwe bwire jametu na madu buge kaira eta kujunga dubai akara no na antuba ba timero wali ku nadiro kuba onyo kaja kwinira ngabana na aina imani na tubamiro kiambere ka batuya project ile ka batejete emandivuti na mitu ye kugero nale akaba turi bibakala for the next time amuntu mekugwa tawengwa ndongo uno tubwai ntora muura mukanyoro miro nale oro tukyumira na kila kwera bwana mdura muntu tubwa kumenya na atena mecha mwa mtura muduku buru Jotu tebu mwirale kanabu. Kiyo mwira kanyonge muntu ajaye kamutu. Na dinya kuri to kwa tukari na tuwa me confused. No tubwa iba tena gintu. Na inya Kalembe nwe. Mwezi mwa Kalembe. Amba kwebu wa kwewe bwa kuona na nguli. Tikwebu anako de nyoka wera muno. Amba kwebu wa kwewe bwa kwende mutedia. Na inyani kone gunte jante mirega kametanya nyo uwote kona wewe unda yajira bakunta bayinge muno Kalembe ona wewe kawere ka utaja mole waenda tafuta hiyo kiti hakuna shida hapo ndio kila kenge bwana mate mkejilia tabu ya tiri nukuona miri siasa ne tuli nukuona ugo miru ni adili gitadira bale na ala kwanto idinkia betete kudika mamiowe ubo kajo teka deginda shifuna tukugira meru ekure kanye tarik 14 ubo no mionere na ala tubo chu kabisa na none to is fully represented kuma jolin cheke kuma jumbe baba buliba meru kuma MCA ba meru Bonde kuma wimegire kuma nya grupu cheko bondo teatro bataro ikundi ya kanisa byo dete wete ngewe kanisa itali na tuna dike tuwita ikoto wita na ande kuli present meru na ngone ni adedie na meru na wone ikundi byo ndibe byeta kwalia katu byatiri ole okejo teka okejo compare no contract atubara bali na ale na miadola ya adurua magina obali ni mantu ja kunuke ni kindike bai miru na dia bamunuka ni angaba na adikirite oto na iwe kanusha bakia de manto mbukunya kindike ngaba na na tokira no ale kana jo je wijaleo andi je tuga tire bichunge kiri mazio tu utenyo kampini tu na chonda miru ili witana dimere antu mnyama bakuandika mitandao ni jabantu bese intuiment babu bwandika mitandao tijeni kuandika mitandao ekurumana ekuruma mutongeria na inyoka muruma ndura ntengwe muruma ni weti muchemani na rwajoka danyo ntu muruma ni ulimbui ikuruma no karuma no to na nyogo go notice lakini ukaja kwa dinja tongeria boka bela makosa ukabela na jeje tena irumi ukabela jeje tena irumi nyabo teka batantu bakaimwa Kambira tuba sentiment baina michemani baina ikundi ban madeni yanto toro kuba kurumana ni batige ibo we matijao na njirera njega na boka njira njega tu tubaingwa ibwa kandura. Thank you. Hata ukiingia mwisho. One last one. Hello Wero. Hello. Yes.
Hello, Martin. Yata nchamba. Nchamba. Sasa? Hello, Martin. Hello. Hello. Nase Martin. Iko ya sana mam turari nao. Ore aria na gendi kuma mutuate. Kendi ori wate ina. Ori wate ya. Oya bogora Martin mero de boega. Mero motra yo de na mama nwena ati okera ye muna de rango atanero na to bangi. Alafu atongeria bana okuwa bate ara area wana inti bati ara area bongwa. Otokwa na ndia galembe no na uweto na ombu mete. Ala tora kura mama ende wae te rwaro no agando arore wana inti barate daira na no akugwa na kwenda gite kya MP. Ala do tiganeria. Ende ga torombe murungu tu atere tareki 14 murungu ado tegie tukomba na tu. Okay. Ebwa Martin. Thank you. Asante. Na kwenda tuambiria Kalembe. Because uwono rekire thirikari nthiru yakira itumurungi uri MCA. Na ndwarira bwaracia some of them yari yakumeneria bonene sana thirikari ra nekeya yabwenjira ithima nau buri na roiriro rera. How come tutaibu impeachment yakira itumurungi? Now, yeah. Ngi choke kiu kia utaigua impeachment kire itumurungi kwi mantu mbwiria gwe kwi unkumenya uteumpije mere mai kwenda kwira mbwiria uteumpije na ri ntega kona jeka ini kithinji ontuo onde ni kithinji ontuo kithinji ontuo no romanto atenda ndo wa uni impije uni intije nde yome namba 2 mami wa kuga noe aumite gwetu na mbere mai mami umwaga kwaria sauti njaga sana kwanja yato ina kwa ya u abata kuina soprano na namba 2 awa uni we ganto nenkeri atira ali orongo to anenkero nwe to anenkero nwe nontu utumba kwaria mantu unsubstantiated na no tumite ruire tanda anenkerwe no twagaire onwe na turaria ko amiru ibamenye bubwega no kujiba kungana tukinenkerwa kireito tu no ruire rorera kwanja gunda ura kireito muno sana na rimwe turi mathikone ja I don't know ri muturi kwa pasite kwa itirikia kithingina I don't know temba kukwira kwa na mathiko kwa mheshimiwa itirikia akithi ndaitira kireito kathangu thiu nontu mbere ma siasa is not a wedding cake bila ni nyinga ya wakaniria na siasa araura kangata bathuri antu 69 number 1 chonde chiri assembly na ugaheta kuro kara kurwa urwira nafasi yeku omba kono ukithoma 69 lakini ubatere kurwira ukawi number 1 rieto mutuma kambe ami witness nontu kinya karembe akarugura kanisa pastor na asirika bakeja kure asirika baruja ira kanya mwanga baka akuruba mathabau na baere akuruba mathabau mugate o Yesu Kristo na ndamu ikirumanua pate tombe kairwa kabarumagua na bakunda asirika kabatombe kairwa koguo ni ndira ndaruja kireito kadenda kwithwa guni nde mukuru mathabau na iyo byatume wona ndi kwa mukuru mathabau ndombire gutura kithima kimwe 11 ndene ruire rorera na uju na ndina ete muturi okwa akwira barabara wa chapanukire kou no nduba kwithwa guni ndengenda otombekerwa ndenda ndarumwa kanengerwe kombe ndura ngakunda ujo ngachoka ngangura kanengera mutumano weketha kurwira mukuru mathabau no agakunda para baingi ni ashirika no gwigwa na ashirika abatombekairwa no kongwata ndikumagara kugwata no kukwira na kireito na ari muntu mwe very clever ote antu bange omba kuritaniria ngugi ya MCAs urambo kuritaniria nabo ngugi okeja kikume no komba kubathikira no ndugogore embe chonde ichanga bana MCA era wa patron
aya kireito atwira 20 milioni ri etena ground bota burete mirandi na ngubo ambio ngubo akanya bugite atia na ndi muntu u ugeya kwithwo already nona na akuruba mathabao to magana ko wata bandu na kuweria achirika no kongwata na inya cabinet yewe na kumba kugita atia kumeandu so now sorry Kalembe so ndirudia atiri then why is it a problem ango ndokoni bia tutamire tu mu impeach ka turete impeachment nyemwe ko na ri twaruja nawe uni akwibio ndenda no ntubantu bakwa bambio baruire ko ntikumenya utimunya mu nyomore mu twareta motion jo ambio jo impeachment na by the way kinya mwako mucho gukinya kendo menye nya to impeach rekera ituri na kwanza tona 12 billion ira cheja ndene ka unto je ikawira kuona at the end of the day atwitre kwa wale heritage atwariria kanywa genkanya tware buffet atwira na ri mwaka juju mbeche ya bira wondie kona milioni 7 na tutanoga turaigwa tunganiri no ndo twina kanywa ga kega itugwarirwo kanywa ga kega so kokwe the nani kawira kana no ndo tumpolite matu ya kawira no I just wanted to understand na ndia kwenda kujukia kankwenda kujukia version iwe ngikamba kuthiria bumbere thina ya thirikari reo ndakwira kithinji ontuo ena 36 million ni MP kithe mukuru ukamaka mukuru no kwerwa bubwega engine je iro na ndukona bakuru na prostate na whatever no mwanga be mtithian brothers tikira bubwega ko batere omwere wa no tukipindi kiendelete no mwanga tugete kai kwina nduna ate ajitwe kithe njontuo ena 36 million kangu gwira gwakwa kante kwenda guke mwanki gwakwa mbuganga nkwambire korona na kawera na MP na MC okwa comfortable na anakuwa wengwa already kawera omunengera mbio 36 million no ngwata so koni ndari na ndikambire kuwa kawera no muthuku ndariria mugutene kandi ariria nyamene no ndo already MC okwa na kuga na nenkeri no ngwata so is a matter of time baita nguge na nde 2027 iroba komba kuthithia ere gwitwa bathithie comparison between Kalembe na nani. Thank you. So na ndatanwa kwe umutuma ugire na ntikumeketha no mugwatire bubwedi to kuwa ugire augire atiri none ntutuche kuurania kibara ni akompatere gwitira rimwe twaruja na kiraito no twa KPP na yeto rwetera isa kondina aretwa tware akwaraniria buru but at the end of the day agwitana katwetere kuigwa mtu akatai wito bali anakatana anachoitiwa no ndo owe igwo mutumaga uga kinya ndo boke kuthwa betere kinyoya kuthwa betere baimbanirite ou ute muntu ebeta okendeke baimbanirite ou no ute muntu kwaria nonge ndina ma ute muntu tengi anangirie kana ria kana ngiri bepte na ikeja meru kinya kale chiringi emwe andi meru bobukono ya muntu akagurira mama mboga eja nayo akamato ibonda bonda eja nao akomba kuita kioskini aragure ko nyanto bara bia ndonto bondo wachiao bia boto nyima ibia national abachoka ndo wachiao aja cia to cost mbio aja meru. Fair enough. Yes. Mutuma mbera atiri you know utumikia ndoria Kalembe kwethirwa thina ya rimbi onto bata impicha kiraitu murungi ankwenda kuelewa if thina kethirwa ri MCAs kana kethirwa ri governor because kuke kwethirwa Kalembe ni baro ya na kiraitu murungi ari governor no ari MC oririro rera nomba kweje ithima 11 and governor neta Kalembe bakaraniria na Kalembe ombere kurwa arona governor na mukuru mathabau as he puts it. So problem yethiro rembi Okay, thank you Martin. No korore unkirira mno ende mwankanda igwanda nyonta Martin ire mtu wetu ambasa kwa bwega mno na Kenya papa angibaria na mbere yau ke thina imbi oruria in thina imbi engavana thai ukethira
Kalembe bakiru ya ngavana na kunja ithime 10 ya kimwe na akaromo anka ukuma atuika mukuru wa madhabau akareka otombeka ero akunda kwa na akiruma kiurio kiu kwenda ke translate omuntura wa wonkare ni tonto wonka Kalembe karere wonka kiraito kwa tuika kau kamirwa ibyo ithima biwa wikia bio kama nkore rengi utemenya kuonka no kundi onge lakini wa kamirwa ukakundi onge na ukundi bangi kuragu kama wa iriri enda kwenye turene na rika aya no na nabantu bakunda indi uro jawira yonka etekunda kinyengere nje batwe dene mero dirikare ya munya na ekraito tofauti sana na ekawira ke wonkwa emunya yari mbagini ekraito ke mbagina wa bonto kuona mbagina ithima 11 na bakaria na bakawatanira na akauru imbio kuthetera Kanembe akawiki thima kingi akongelwa kyo munene amwita bakaria dirikari ya kawira is very quite different na dirikari nge chonde ndona kuma down na ndaringa kura one utibyo manyo karanthi akawira bwarandia bure MCA tinga turoye kameme atangaze kawira is an insider is not even a governor no to one thing no to ateta MCA bakaranthi nwe amwe kombe amwa laptop we amwa thimu bachoka baita ntuko ya implementation reserve ke ondie mtu kutweka nio muntu nio mutangaza kama kawira kurikani wambita ndombita ngaita point yakwa ria kwira MCA iyo ntunywe chai tike MCA baba atwetwa chai baba atikwirwa tariki fulani ketha ndi muthara kwa kiramana tariki fulani ketha ndi kwa muchoi itukwatanira tariki fulani ketha ndi kwa uonge akithi abatalania abera nkea na nkea uwembere ya antu tukilonchi kithima tukilonchi barabara dena tractor wire antu imbio ntondora na ingo kwa tractor imbio ntondora na ingo kwa kithima lakini ndio tumbombe taninka bia wonka arabu eta state house mutindwa na vandu wondie kwani kurira na ninkuendelea kurona tunara baimburakia number 2 dinatu thera tuenene sana na kawira kithia akinyaba tene wana na MCAs lakini waikiri antu maendeleo squat mbeta mati tela sima bwatana na MCA kinyabo kiro ya istembeta lakini maendeleo yeye ki wananchi no reke kuinzaiti antu theri direnge orakia what has my family eaten for you na this time round renge araumirenga ita na ira chai KTV upress weta ni tayari woka urwa maana echo na imbiburu find mwananchi uwezi sema lastly kanda dhire muraga akina angita ake tangaza baserengei na barabange mantu atina meaning na to find mumero burame no kwa matini akuibwa yaka oko double speak tumikia akuibwa yako kwari na miromwele kana muromo na terisi chilende kwithwa ati kawira netre MCAs baraniria MCA bare awita witika then nindi bakawatanira ate kwithwa bote kwenda tukuye twaraniria MCA rira ubaita kithia riambere impeachment mwaka mbere kithia netre MCAs kuoko na ita MCAs mwaka mbere kaba umaniri mwaka betanie ku senate thai rira kumea mbare rori court na rega kuria matini surely uwere ntija ngora thitangana mtu buthitanganite mtu ri na ate uwe bumea kuita ku amewita kwa habu nyo chai obvious ituthithanganite ambari court kinya tuwanya kinya njuri itithigarira ambari court kinya njuri ya ambari getha court njuri ite ukarakia thi iwe ambari ru court so rira tuine amba court na uwe kuna a lot of respect kuna a lot of mwankayo munene no ntoni utige kwithira kangu tampa na koto ndazira yani gutuke ni mbere okuthanga baita baitite kunywa chai muntu mwoka wira ukari bwa ukira kuringanete ukorangirwa ku uwo oru atire na atewe yangire compound ne gavana no rende bwene amba nwe court teje barua lambetete agwetete one tonto wetere wetika na muntu no amwikire court na bwaro nwe orende bwena case to answer na etere answer imbibyo ndo wa wetere wetika so no nturani impeach the governor na rearamba I court orders owe bidan governor bidan baba kwa advice kawira bidan tiche kitha kantu muntu omwira kawira thayu aina court orders aba atuweta ground
akarutira mwananchi ngui no ti MCA aita kwawe engwa aikite maendeleo ndiko baitira chai ndiko baitira miate bwana iwitira murega na bawe lakini maendeleo iyo MCA wa kwenda arenda na kithima one barabara ikinjawa na ikuthwani uti MCA matini aomba kuona barabara ikinjawa na kithima na maendeleo yakwawe endelea kuthura kawaira no kaka aricha kawaira inja so please kuke awithira governor tu enda kwithira ina era na reka witana chai na reka guria itaba kwina case ire court na ntikwenda twario bwa burapo kwaria u babu bukaria yakabukira by tariki 14 tariki 14 utekwo kireo atangazwa in governor akia aitangazwa in governor tunaapisha munaapisha tunaapisha katukapisha upya no twende kangore wote ni kwera tutaapisha no to one thing mukapisha hata ngazwa kimero tutithe atwa injustice no twende tukura tukunwa ile ndio mtu tethe takarata igiamba nara nyeto na tukawatire itothe tuna governor etu no twende tuende governor ibeli umono wa koti onge no wananchi tuthe tuna wananchi mutuma tuthe tuna governor wananchi mutuma ngurikanie Kenya ina katiba na mantu yo theyari watho ni yu uti utubu katiba ure no toto nenkra kire batu kuneka book act against the constitution de kore nto katiba to nenkra kimbe batu kuneka ndo mwananchi no tuvoa kawira kethwa ita sia toto meria kuria the thandria matini tutena maendeleo the thandria tutikuona barabara the thandria tutikuona roi tutikuona ndawa mandaitara ya kurira everything kigurirwa meru na atwe bitu wetirwa BMC wetirwa ichai na kure rengi utige ntukombo tethia mwananchi tinga development bakero ya na batekorwa thank you atire mati topic yetu ĩrĩa mĩrũ ya karate na thĩna kathirari oni ũrankona kinya kawĩra karĩa kũrĩra ntũ kinya ambika na karoba njĩra kwanza kawĩra ũtebia bati nyoba bithiria iba muimpichire tege ntunya bati kuthake abati kwa mabendera kuthithia nonga ya 2027 aitaga mama ndeni kawĩra ũkonja tuothe ngakara mtete to mataipeu tuothe kakwire to mimbi dikera ngwire ari dikera ngwire to mimbi nte benya pa mbere kwita MCA bwaria nte kubimbi bo kwari rengi nte into support manto ya kawira wita MCA bakarande medene kuga atia yani ombikie etumo rembatie karen kura rido remo ala bumbere twari nini kedere MCA ibari trengo yao yani ngetaga na boko na kurande mdandisho kisiasa kana ora mbomba otega na ora ukari rirapo kugamba muntu no garajo mureta akue nekenda wonia kinya membi mahakama kana mashaindi kana mantu yango bone ndetu ikacha tonye ritu tokora turi amu turingi nwembicha no kuona kwe mantu yareta onto bokari ya favor egitarira muntu auchwa mundo wa ora baruite nwe na kinya nkorere wita nto ethingia na ere wita MCA kinya ukethira we muntu omoru akiri yani uketho uteno tombo kinya utumire ngira inya no komyo erate nto genuine yani yarate manto buru yaro yani manto yakonia umati ndio bete ibejere ndio mwete to lakini mbere to ira mbere nyuma mobithireti ata nyuma no buma netie ko bento ke mbere ina abuma netie oto story yo yonde kwe bunkwera mateni na yao ninku anka watere advice ava thirikari baba watu tetheria gose mbecha cia mwananchi ndagora thaitu etete kurea mbecha na mateni andeka au anta bate mami twetete kurea antu ethinge milioni manana na bokiona rugwa kithe we kwetishu eta ikuo bicie wa mateni andeke we kariwa mateni kithe araga mauta ngari andeke uya kariwa no ntore kankurie muntu ro alokete interview na biendene ya budget ye were akaelesha koti na ikirie na nto boko na bege kawira babongo baguo kuona iba bageta baira nto ethingia itwekirete mbecha na tukare ambi babithie ndiro ona kire itwera gwatere tukwengo ibukombosi na are ya oryo na chare yangu oro mbecha yu by the way mheshimiwa Anderson Murikia mbira mkombozi ariero 135 million 135 wa aligo department aligo no koti erere mbecha kana makakiri ya koti erere mbecha kana mention ye mawakili bara wangiri 45 one mention mawakili 13 mention ye mwa cost yamba ronde yakara atumire almost 800 ango kwera wene ndeka kwera mateni kankwera wori umaru yande nayo ni ora mero nto bebi kora batiko mena bikorera kore anto bena wo mesana ibonto nkuwa anto baba ende neka wira ba mu advice oro ba go save
asave kidogo tafadhali mbeca iria ciumba gutethia Meru nonto twatonya mantoni ya ligo na kurita mbeca ndani ya account ya account cionthe kuria mbeca cia thirikari utumaira legal department ni yambia cia thirikari beta kugambira kiegero ukona ndi bena magamba tha hii lemp nkolokie mamba ngirinya bena magamba nga yokura mite ya wanga bena magamba nga ya mpi magamba nga ya kurumana magamba yu atega Meru yetu tu around 2 billion na magamba mbeca iri ura nto bwambi kakwe beneficiary ba mbeca kakure nto bende ne thirikari ndene ba create sumu kenda ba bena ndawa nende thirikari Meru nkondo kwira totena tacha kuanga ba watane rengi no ile takwatana nwe. You know, at some point actually Governor Kawira na umpurira na rawa ati Meru ina maamba kwi kiri mana ya nana maamba manana yes na maamba manana ankwere matiri okuwa ba maamba mana ya nana magamba magana ya nana ri orone ga barimu ya bechigana katu to teme budget yeu bagamba magamba manana na tukiba tigeri mana kenda bo mobisi wote mana kenda bakawira batigeri kinyo bakanya batigeri tuko mana kenda inena ndiri okay aya tigera kankwere bonge matiri da yo te maendeleo tunayo Meru na kitu metitwaga maendeleo kisingisio kilio ni gavana bakorone MC na oni ogu aborandi nabu in national government ere otwa mbeca ena kisingisio katuweta atia katukurwa for example mbeca tu kwa World Bank kwa mbeca siba tu saino aiga nona juice tebu karembe mbeca iwa tu kana ndike ichokeri ashara iki Kenya ikiri isha marketing kwa no thai ni municipal isa municipal watu ikeke ichoke baba kaita sara ibao ni MCA kani abitia vile bakaita sara besu choke nya 1 bilioni ile tona faida gani okay no kuona lakini baraba kwenda besu choka bakendelea menya kawira baba muika irangia ageta na ngea uya rororo na ageta na speed nani bate mokinya bureki batija ba muika irambureki ba muira mama tere ya kinyano twete hata twaria lakini ambire wete ba mera muika irangia na tere hata na tere ba chokere MCA nabo ba kinywa mauta araba karigereria bono no mwerene no na rwiro uteno ba kinya bureki ni thine mwera nkona twene o mutuma mbere buru ampi beto ba Meru kinya beto ire bakorwa Kawira kana bakiba kuthithia ibare mimantu ya tatu yara manene batuka totunyu into Meru bate kwaria ongozi bwambiende ba represent wo kedra nende no kona thaina no kona matha komena okiriri bate kurunga mabathithe no fresh tona press release by condemn to kana by defend aya kome national kabati wa nete na bongo bwa nete atia no anto beto bagwita atia no anto tuba kuthira na beku baba riwa bathuri akura lakini batu metukia kuria bathe no na otokathilo nkana bakora ngumu hangu kwero mana maembe aya alelia lentori akweya lentori akwero ye batalaisa feki ye batalaisa kara auchomiane na inye yawe aucho kwa parliament risapo ko dithire omwinga MP babe turi kago kara yaka kwe muntongi we mbere yo sana abera atuma to atoba ko make decision na bwao but Meru no yina kanya ka cabinet lakini ikalingana na ndika kwire batu getu kwariria ali muntoro tendere dikare na inya yawe effort arairita ke financial na spiritual kinya mutuma ana atethiri thirikari sawa kato tara lentori to kona bora lentori mbero participate ke government ye na level nengire guru sana na kinya kare bende ye mukatha mutuma imoro na bothi mukatha na ndi mukururi Neto anya turaya na wakinya tukaya na ya ba Moses kuri abakaewa bange bakaewa ri kamukuru atechurwa kanya kitha nero batalaisa era wa nero gutoendetie na to tiri na arakiliwa ni parliament ri au mbosi yawe ne mbosi wawe no ora bari ya no ene siko kimwe ora karaku wawe ora to male ntora ta mama wa na kabira nanja na wanga kona na ite no tuko yota monki kenda o biga baba go yo tata ka to ba ko kya mukuru weto no na tale magoyo ba ko na njo batale magoyo na magoyo tale magoyo kale ntora le minuto tale magoyo okay so Kalembe ba to ka to dirwa Meru kanko era maten ka to dirwa Meru anto batwe tata etera one ite kya madha kwa mege geta na ate aria okay otoka aria mbere tutake madha kome Kalembe na miambo mikaibira atiri Gavana Kawira na wire ati anto baraba te kurita ngui baraba bate wetakiri obichio kana anto baraba bate kurita ngui bateri wa mechara na uwa kinya deputy governor kinyawe nonto awetwa michamania ene otira michamania kwe 14 cabinet na awetwa rira beti na MCAs kinyara ya kurea aweta
so ationa michara. Would you advise that? Kwanza kawira kagu hii abatere kwamba gwetera kada atendete mutuma abatere kwamba gutaimu as per the law mutuma akauna watho agara gwita obicine agara gwita mandate-ine acoka mwaicine nyangugi akarega from there guketha kwina evidence ya kung'ana ere gatuma agitate arakuriwa muchara kwanje nyaga mwithuririte kigerio mbere kena mutumano amenya akara gwita obicine agara kuthithia mantu jaria abatere kwithwa by the law nikenda atika agithate no ndo akaja kuna mantu jau sheria igita mbere na nyuma no arege kugithate no kenda kuinga muntu no kenda kunyamaria muntu utitinda inya kumwira mantu jariku ko inya ka mwendete number 2 goni ngejotira maita 8 then assembly speaker ambitithira ngatira maita 8 my friend kandi kwagwa ankalusi gite gyakwa no ndugura gwita sitting singana itegwa consecutively but nyangeta rimwe alternate nkara igweta riu ringi kana kinya kiri maita jau jana ngapia rimwe aki ngaura mugwanja indapiere ende inya rimwe aki kagita atia ngapia so there is law kante kwenda ndinga siasa na ante kumenya sheria ure kuga nontu kama kongwa gavana no ngamutuma kauna sheria ure kuga ili wamba kwithwa kugithatea so tukaethia elephant in the house kwithwa na ruamba kuga akariwa na akaria ikuriwa hapana law na ate kuga mutuma tikia na batere kwithwa thomete thaizi akamenya sheria gwithate ure kuga ena ndute egwe as per the ura gwitite so mutuma akaria kuna sheria ure gwita ndinama without even making this process to be political utina mutuma githate omba kugira number 2 gimpongera bwana Ndura ntikwenda kwitha tuna ndo na MC okwa now ndikwira atiri itemized budget irathithitu ibone te MC oku kawo mukira kana kawo mheshimu mukira ango mheshimu ango mheshimu no ntugintu kambere ito batera kumenya atiri batu twanengero 20 million ikireitu twanengero kairi 20 million mwaka jotatu twanengerwa 10 chujonge twanengerwa 10 mwicho 7 na ndendo kuri ithiri akari nthe aja ujuri ango ndo konia ndo ure batere kuthira ithiri akari nthe aja na ithiri ungi na banjimu na bau bangi bonde baugire bira bakwenda kuona wondine imbe chengana cha itemized ira bara kurukiti 33 plus 3 ya mbio ya ambassador ikatha 36 no ndoto batere kwaria weru yes MCA atene nkerwa mbese i cash but the allocation interview bio the ambassador milioni 3 na 33 cha maendeleo ni what allocation fund ndendo kuria trendura na dikena twire mumiru uma ntugira na rieto tukaria uma iwo ndiereko as we speak it in a ward allocation fund negena tuga that's the war continue no ndoga kwa ina 33 allocation fund kanto for example muchoro kwa ya gym ndenda kuigwa kana ithire ndenda kuigwa kana mwendali ndenda kuigwa atire bakiro bakiuga bawekira itemized budget 33 million uticho che kwao anta tu itireta ketha aba kuja mugwejo chwarathana no ndozumba kwithirwa ruiri rwarera allocation fund what allocation fund ne kurita nguge na tutho tukiuga na ndi batu twakarandwa na iturego atiri akarekeria mbecha yu ndo atutenderea nayo no ndundula re urangwa ndaikuria nonere report ya control of budget ya first quarter ya 2024-2025 no meonere first quarter ya 2024-2025 ya uate nguire nyingi iriti chikomunga kya bure ya uabore niyo ina maendeleo ya maingi nkurukia constituency ngi chionde thi ati niti ya neno ina 4%. Ntirarega no ndonandi statistics ki ntirachiona bomba kuga uragukari ewe report ngukwera report ya control of budget ande gukario ure gukario ndakuria ate we kiuria gyakwa tutiraraniria ndakuria 33 million kwi MC orokorwa na gavana ukuga itikinyete kwawe
na niyo ndi nkwenda kwijira nkwira atiri no ndithaijire no ndithaitie mashinani ndugigwa ni ambuge atiri isi tweta kuthiria kwota isi letha yes ambu andhirie rieto ambuge report ya control of budget niyo kuona ni bura becha si utumika kiri award na kiri control of budget report ya first quarter ya mwaka ya thirikari ya 24-25 iliona ni ati wondi cia bore cigunikite na maendeleo ala maingi ire 8% ya mbecha cia maendeleo cia tumikire kiri wondi wingi cionthe. Number 2 ya rate ya ni east tiane east yes ina 4%. kwenu ne bwa kuigwe ndi ntramenya ni ara understand ndenda kuguria atiri how I wish o mutuma akuja kuthingata kana urieto akuthingata no ndutaruru na kuthingata akenda kumenya atiri au na ataciejire na nataciakinyire kithe andu baba iba kumara mugwe bagaikia mugwe jungwa kingavana bakauga ngavana guni ina batwaririe rietwa bakauga ngavana guni inkuona atwikiri 4%. Ajumbe bara bakauga nande imwana inchi bagutetera na abakwenda kumbaki mutuma nikenda akiaria akaria na nduguwa na authority na ndo nakwenda kusubstantiate 4 ye akwirirwa na ndo nyametaga membi gati umiona akenda MP MCA uria akauga nao ni gitana ndiria evidence and facts ndigwikira 33 milioni ngavana gwakwa 1 2 3 bio ndekirite utebio nibio tumona tugwikirwa 4 na bangi bena ambio bena 8 but twarwa ndo akimumu tutikumwenda tutikuigwa tukitaonge tukaringa kithaka no tino tugeta ndura aya na ndio ni matirire kwe mugujira wamba kumu na membo mikai kenda tuona kanya uketi mwijire wo watire wo amantu ya kithera ni haki aritingo iba account baranga bana ugire bagito mbecha onto bubu mwibura tete thina na ito batu teka county ingire ciageria kugita aritingo gibacho mbecha Nyeri county lakini utiraona igamba rore agituru atia aya ugatega wajia riranga bana barujana deputy kana Mombasa ndiye karikire mbere gintu kira kire ono ntokare mbena kuwa kwa ngabana dite bwa muno akera ngabana akaiturira deputy city mbere gintu kemo ito batu komenya ngabana tena deputy tena ngani atena maguta atena services cio de office acho kende ero wore italare kaita wonto kungi alafu ringito bati komenya ngugi ya deputy ni mbi ndene ya office na ndute wane ire ko nonto oni kendo kwera mateni ndo ithingi nyani ni ara office ara akara office full time kuro to mwaga ate anga weta mutuma ate weta mutuma ro ko bichi ageta na agita na iria mpala na mauru akeya utenga ate maguta amo kwera dikera nkwere otentu kukinya mo otamuria mwete ya wekanga dikera mutuma ata oro office kijantu kwemwe ate ngare ate itiona maguta buru itiona ategira kinyana mbele yake nende nagira bwasi ndo ko yabwega ende cia wana mbu ekaira akaandika lakini ndika nkurie ngabana ya gwita katheri nara na nyuki kana gwita egoji achoke we ende atitumira ngari mwethaga na ndipite atitumire atuma mabathaga na banga ndipite ka ayuke maikewa bukona ndipite ya na kumenya wangu atiomba kwa ndo atena maguru atombe wetate kwa wananchi bakathoganyura kuritango winga bana ndipita te wetate lakini ngo kwira sheria kali yate baraba kwa device thirikari bambe batege mauku ya intobile bati ko ya ndani office ndipite rokire kithibie ya nukongota China ya aboke ya ku me antobe mamulaka ene mateni bationa kwe mantu ya karika na ibo tontu kwanda rege chukine kenda wire tere mahovu yera kuthithwa ne counties against yani bao na ndo tuliko thithwa cia kuluti mbeca cia public ndeto icio ya kwa itho kuwa uma digest yerega gore wetaba mutuma te thai okomba kuingania mantu kinya baraba ya upload na kuru barona ba ya upload kuona baka barabara baka inya barabara baka kanjirene na baka ya minga baka thengia rira bamba irio kura bathire inya iri nto bibia bamba irio magamba ya mbira kumbuka yakambire kuleta thina problem imwe ni atiri thai itokuona ngabana baba inge tubagia pia koti itokuona anini baba bagia pia koti na itokuona bamwe bagihukumiwa okwana bana mutuma no tubwambi muntu ama mulake ne kinyaka nda kuthithe bwaka thithe akomba
akaomba gusiba pengo lakini time iroka uma na hivyo tunakwenda kwira antu bameru bamenyere muno muno disclaimer re ngoja aguga kwen disclaimer re ubatere gugwa gwikira nontu ugatega sheria ugatega international law yuga utimwinjirinya na mutegi International law. Ni yuga international law yuga utekwija re kako ungoda gonna rieto in distance yani sheria na atre na ndura ngogwatira kuraja muno na inkwenda kangata athithia disclaimer auga atire igoni kangata ngugita ate kuga no ndugoni mbije mugambi manyara atithairwo ariti kenda mutuma na gonto tegera gwikirwa machegere no ndo toteko discuss no tukan discuss muntu te ajanga device angambi ni goni na mutuma te manto jeto ke mugambi manyara ya kangata ondo bantu mugambi manyara bugare ya kangata no ndo ndegona makosa mugambi manyara re kawire we ngwatiri arauga au na arauga bugetera kawira ume gavana bwetere kibindi gike na bwetere kiu kenge asalo ya na kwaria na kwina koto papiro na koti enge aire sabro getate na ndi uri branku ani atiri kwina mugambi manyara kwina department eligo yena mawakiri nkoloki yegana ntewete gento mabaka bari tike wango kiu bare kan county beche chita boro ile tere cha muchonko chita boro ile tere cha mukombozi chita ingire tere a milioni yere na Bario, me hago nita turan kuwa, oni ankore kara bentekera ya bidan kara kedeto. Nante to kakia muntu na oni ankoire. Oni tiringa ande boranto bairinga ande okenda bayalo ke loitoni. Oni ari buruni oni karisawa. Oni bedaran karisawa, oni benda kwa to ire mango anda uri disclaimer. Na muntoro na oni ankoire de turan kuwa. Be ya kwa rege chunkia mbiche kuri anto bomba wita bakara batinteto. Amrendi. Kwanza bora nda tata no tokata wa makatu gere nda gwatere ntewe ite kyadirikare mero county yomba kugwa yena anto ya baba ngose tedirikare bako memunya bakeyekere itu nande bedirikare nereko ko mugambi kaugira gwatere woni ankwenda kubura ndi wakiri lawyer senior counsel senior counsel baba kuwa kawira ageta mutongoja sana mutongoja mwaka huu mutongoja mwaka ingine na tu moto takwa to papiro na kwenda kinyambi na trutu na truke once tia na ni mana ugire oma na ugire oma nonto oni mugambi na ngamberete mugambi mushoro kwa na mamba kwa na ngambete kinya nigerani lakini areku akareka nyomba ye yetu yako ikirwa asara ndoko kwata good au kuwa abo mechara manto mechara matini one katue kure anto bara gavana ina right yo control mechara yo na kurura atomba gavana ina right yo control mechara on deputy gavana atomba nuntu bonde kabathuri baitanetio umubonde baikintu kimwe lakini no control mechara yo aidha staff onginara aidha bara athurete ariwe bara appointed bauno wa control mechara yo lakini mechara on DNG na service CNDG kirani please nonto ithirikari ikite muntu wau ni ebati omukitira rira wengwa ngavana kona mutuma ate kubwa hau no bati ku raise issue ya itanara thirikari karwa muchara yo DNG lakini wate na right ya kurwa muchara DNG that is one. Number 2 no kuritie na tonto DNG ndaiba baba itauna rome ukorwa ke tonto DNG ate karande muchamano yura one thing Martin onto batu tuirea katurikenia we ni tonto kwina anto mero na ibara ke chunki na batreya kabote kurikenia abo babu rikenia abo ibapara bwire abo na ibonto to kwari sauti imwe. How do you expect really mutuma ndinji orira kumya kuna conflict na bata karandi methe no baile ya mtu na mtu we baraniria na bere na from today tukuthiria andwa tukunika utebio tukarora ingi kumeru ari tuthiatana mucamanio kithia biubi take it for example lakini nkuri kioriende kithia biubi ta karika how do you expect mutuma apia o muraika ki mucamanio kinyethe akaina nkorwene ne atia kinyewe matini katwari antu tugora ira mutuma nyethe atia arache muno na atithe ta muno mwana ora ukwa muno akiri miaka eli
twakira burwa ngero na thatu abo ana imwe kuru tumwatirira tumuthakite mauru na njara nontu no mombira muthatia buru mama na uturakari na nawita na press conference mutuma ate na capacity nontu tebia na bia kwa address so ende tutubati umwatirira mama tuwaka muraburu wa mukumi nchukune mama aina resources cheweta conference cheweta na press conference aina resources cheweta kithe mathiko yara aina bia weta muntura tete wa Nyeri ya kuruma na mathikone na ya kurichoria kikindiki aina bia weta bau mutumanu atena capacity nyono kona mathiko yako utebia ara wento bibi kana into bibi no to one muntu aria burari tani na atinjagia mutumai mu Kristo na imuonoke atije kurumana kawira nuo ndeniri nyumba wengo imurea no akonde ni murea na ba no baba ile nyumba ba utebia batumba kwa no to batiwa uo turona kawira wana tiko komea nuche kawira na hypocrite uturona wengo kawira akiwa atre oni nande bibira atwegre na atugere iroege not me no to we ono ronre akiwa uo tena klipo ini atwegre iroege nande oni ango kira nkaretie tojui angambi mamora imuireri na imuthoiri na imunjanja sana na ntume hapo kwenda kura mwankari imjanja utumba kuri kanathi no kona mantora buthakia iyo njanja peke yake enda kuinsight antu atiantu bakari laini antu no by arabwirire boetera mwaka 2032 by the way lakana ginya 2037 kana 2050 utemuru arota akia ginya 2050 yuyu akia na yugeto bungi ute mulio ntu tetokira ramatini nangi arangponere antu bandika message dolo tao clear antu bakuona ni aka ndoende ina kadhuri kana MCS kwa insight MCS mwanka state ya ndoi utemto insight MCS kabira bategere kina kira bategere kirana ni akua lakini wote kuthikirira kalembe na kwaria worenda kurona kalembe na kithenji no akwera oniti ane nando agithenji nte nando agithenji wa muringa chenga ndirona akayo wogwa de boro wa muriko mukira au mukira kithenji akua atire oni nkere milioni 36 kithenji arora mwakuro kerinda akaurwo ne atumaro irorera aronja barabara robuthe matwaka buthia kalembe atironu akiwe nekeri baba nge bibi utuma tutheta yureli o MC okwa atira okubia rona no kakureta baraba ngino bakutheta lakini ona nekeri thia nekeri na kura kwenda kuratire kathuri atira interest nyeire kuthai utembia kuthetera no utembia kurwira no kata mtona akathuri aike manto ya na fiera yomba ithena tubaraba gweta kathuri ibaraba kumea karomba gavana eruare omba kuona gavana no ntuke bothe bakaromba wenka tona ruko na wenka tachafuka baba kibothe in that people kinyeka kaboyo kalero na ko yako ke arengwe ke senate no ntu is the senate na ndeto ene ko ya senate atumbo meboka so utemtombo mweka kando ke story u no mwanga de TV insight no ntu ya utwana sese mebirewe utemto attack utewembi na ingwe kathuri official ya ofisine kuri na ikombeke county kiri kiranda rairi kuri na thimu account iri iranda rairi so bia kuri right chia meru na ke okira senator akuthukia na we senator wenthe ona makosa maingi ya governor ibo ntona muntu arege kwa senator aromba gavana no ntubiethe raretete na speed raretete nio ateona abikiruta ngwe na speed ireko iramatini so lakini ankuona kai ukaingilia kalembe we mureke thate kuri githenji uroka uri githenji muringi kura ndirona yako kweto nduthanithia kalembe are wokurigere changa no komorete kokira githenji no komorete kokira githenji okay gutega kinya kisima no ndari kisima by the way kripo na baba kai please kienda tu hero chedre ya kisima kinya mutuma o kisima ena that 3 million na plus 3 million ila wana chikena sigena nkanirwa mbio sigena nkanirwa nini basari oni nduga atire okira kalembe bere kalembe atira ari matini kidogo yako mutuma inari mutuma reko mutuma kwa na 30 million na kisima hii consensus reko ibori roidero ra inere ibori kwa wendo kuregete mbecha chiogete bori lakini nai what is the na that 3 chiove no tongo no invest bori ba invest like for example kwa mwenda ali ena that 3 no tongo yetu akiwa bobwega ndienda kuona mbecha ichi mbio chi ground ine na ambasari irio ya 3 million ondi uganto babare
buruke theiba kuigirwa wananchi kiao na tukenda iba konda tubatwaria ndoa ibambe bathingate mbeca ichete maestri budget tuigwe kwa mheshimiwa wa Mutuma Ulerio kirithate uria akinenkero iria kwa ugo kugitwa na umare na evidence tukombo mukaria ende ankwire kuunga ngata uga totheka okay kwithwa gugote kwenda kugira inkwirero mwanko fight we mukuru wa mathabau tukumeka no kuigwa na withro gugote gira ciaku na inyote thingata wona mirandi ni kuthithwa miaka 5 ugacho miaka 5 ethira urenda kwethio kera antu no ruja indi gokejo choke biuri. Thank you. Sen Mumugiri Arua, the president will save Governor Kawira Mwangaza from the president will save Governor Mwangaza from the courts. Okay, Ekura. The president will save Governor Kawira Mwangaza from the court's ruling come 14th March 2025. Her power to mobilize huge crowds makes her an asset to the Ruto-Raila coalition. She will be the chief campaigner of President Ruto in 2027. Mutuma Ntomungira Arua Tomugira Arua Kawira was not after governor's seat. She wanted to show how people trust her than everyone else, hence accidentally winning the seat, which she has no idea of how to run up to date, paying salaries, signing contracts, dealing with elected MCAs, making development with budgeted money was not our expectations, comparing with women rep duties. Pastor Muthiora Anderson Arua Honorable Peter Mutuma Kalembe articulating the best asante. Nawe Simon Mugiri Arua, it is only in Meru County that has never elected woman as MP under the 2020 Constitution. Let us support women in elective positions. Kendi Trufena Kaua okay. Kendi Trufena, please andika kintu toba kuthoma aruone. Serikali ya Mwangaza ni kila politician na mshahara wake, hakuna cha bure kwa mama, heri apeane kwa maskini aliyesahulika. Kwinonge wetu wa Mwirigi Nkori Arua Honorable Kawira Mwangaza facing a lot of challenges because she decided to close all the pipes that was used to transfer Meru County money to self-individual with self-interest. Now wale wote wanapinga uongozi wa Excellency, they pretend to fight for the welfare of Meru people, but in Simba Jona Kadex Arua Gichunge, kama huku kwetu MCA Mutwiri hakuna anasikizana. Mudhomi Njoki saa hii wako pamoja na maendeleo iko sawa. Tukithimu ithatu uko twadhiria. Halo wero. Wero. Yes sir. Yoi. Mwabega. Kabisa mukuru wawe. Tuna mambo gani tongere bawe nabo? Ba ukethe kasala ngokwanda eke mama mukuru no ntobadha. Isaiko. Saiko. Ngabe mambo ngabana. Yawa tu ya MTA atekiwe. Ndo mirali me kurugiriwe mwana inji. Abiri weta kwa waga itanguye. Alafu MTA no akategera mirali we itoranja na njira venjira yejo kwa eni embeshi ngalona. MTA no akategera njira we wa uni embeshi we ba necho. Tokembile Kalembe uju. No tumbere ngwitigana ari dejo uju na ara mwangu akabana ategwitanguye. Kalembe muchoro kwa. Na napo kaita na ndo Kalembe ambire wana ata kabana mutevie na ngabana kwa mchemanyo. Akala ijana ndo weka mchemanyo de mchezo. Ale ngwitigana wala alirie. Ndo katoba cheka mchemanyo ata ngabana takalirio. Yoko malanga kazeni kwa na ngabana de mchemanyo akali akamenya kana ndo mchemanyo na kwa kule jumbo. Nande na mbuga ngediria mgichonga uju ina batu kwambia kurwando wache tu na ba MP na ambio no kumenya batu mudiene tukaga mirandi abe gebe to support yaba ikedule kwa mu support ndo bila tukuona kana bije wetu to dura kwa bija kwambia kuja takatoka raia tena kintu twalire gitarea uru twaga into
ucoka tuthingata Gachagua thai Gachagua wena ukutata ake na tawe murandi ombokwa wewe tukareje ndibito wetu tuone into ni nero ejitera kulinga kura ya kinya na ndio wange tukomba gukwaria lakini hizo zote na ndio tudige mambo ya jomaja kuanga na MP takapa kurwa na MCA no te MCA wada wale MP muntu pale nyanto bale ne jabo. Thank you Saiko. Ibwe kale chunge. Asante. Another one. Hello Wero. Wero hello. Hello Wero. Okay. Ikalembe kuri untu mutuma kwa Eurora Mario ya Deputy President former Deputy President Rigathi Gachagua rirari South Menti yire na araua ati abunge ba Meru ni bwa abetre cowards ontubu ibodhoreti antu baingi including mutuma otewetikaniria na utongeria bwa MPs ba Meru. What do you think? Dietwe na no makosa ene ni Gachagua kana ni MPs kama ni bwa kintu kembere itebatara gutega antu ba imbi bakuruira nije Gachagua aimpeachirwe and then a Senate na Nyamiru yongwa yugite Gachagua aimpeachwa kulingana na mbere yari Kamunde na nigitwe uju Solei bu Solei ari mbere ya deputy president ari mbere ya president auga amura wo auga impeach kanga impeach no ntunuje no ntumire kweta ku impeach Gachagua ndamu impeach na yes am ku quote igambo ya Bush Solei raugire na president wengo ari na western no tunaitha hi aretere na unda wauragwa batu amiru batu tu comfortable nontu uri jogo igwa mujumbe akiuga kuni de comfortable na president ende nara arauragwa na nara arawa mantu ja manene anga marumi janga naona inaona ande aikita kambi na maendeleo inoja kugitata cha kuita batu amiru tibito kugitata tibito kuona president wengwa even sundi nya president wengwa uga no wengire u no wengire Gachagua mbere ma katuyukie Gachagua imuntu nenda bitterness koitho watu nyinya megwe eke ondone atira kuigwa bitterness na inya ugo uma mutuma thai yake John Dinga thai ndina manda chiatire nyaga nkinda nda chiatire no nyanka muruma yagira nte muringa no gongwata do mpura tu kauna de Gachagua ena right ekunyenywe kuchokya nkondegwe no ndore na kondegwe na adiku na aria na nakuigwa na koseri gutunywa giti however onyanka uga de twari ngwigatu twe Mount Kenya East na kende kenu nywe mwana omuntu na inywe na inkuwa ibwa kana ntu inywe ko ya kuigwata ate kura kende ki kinya Kenya ate kura kende ki ate na bitterness now na kende ki na bitterness na mundura weja na ndi mwangera na roro atuthiire gichunki kya chiacha indura mutume jaka kangata engandura ndura wa mwetera na oka onge wa mugera ritho no ndu mwangera thai arora ri yo kuitate ogwita so urakauga itugwate kindiki noe asoinya tukarega mwangera no gusafu ari deputy president noe Gachagua wacha onge imtoke nuguigwa wacha onge imtoke iki motherapi mwanga inya wengo igwinya wengwa andu baba kinjwa kugitatea akuga ura kugitatea kuita kuntu woni andu baba imbi bakundombera mantu ja manene ruaru iba ndombaira mpesenita na ruarua kwi bangi barauga mpenga bano meru ndi ntikupinga bakawira ni na bamunya na bau bangi nontu nyanka uanka thungu thankindu akagubuti kite kya nini na bangi bakundombera MP kuni bagintaga na njoteu ndiuga haleluya na amen bagintaga ritho riri ego ibakone nkubwa kiongozi ambere ngakarathi na ntu bakwa baruirirwa rera tumbe kwereanwa
nontu muntu umara wiwao kana atarietwa muntu umara wiwao mbite bakangata baba na mbite bamutuma baba antu baruire bauge atire kijana kigietu tukinenkanira nontu inyontega ndina ngoji na inkuga few owo tinao ndiomba gwetwa tungana nwe owa na tata agwetwa ojo waria rua thai ni taiko saiko imuchoro kwa sana atrapi na saiko no ntuno kone inkuremerwa kuthie tukamuchemanio ito ndithiria kamwe ceremony ndithiria kamwe ceremony baba kangarama kare we kangarama owa atra gorongo kangarama kare au no ndinyoka taka mujumbe orendekiri arauge kadima achindana na antu babega ton 22 para achindana nabo pamuntonto wangaine to chokora kou nambe amenye bobwega nkitha thiricha wau na teka ndira tangacha chokora no iwe na chokora mwathani ni ore kamwathani atemeka bwega no kwa ni karabwa kana uti nyomora itherwa ereo kou saiko wandithiria kamwe ceremony baba no ndinkumbirwa bukwari o masaiko no mbigirwa kyao inkumbirwa kama no nduguna ningita taira nto te muchetho ko mundonge ugere ara voice of voiceless ya le slogan ya Obama ango mwe wrong teu nani uga yes making yes we can iwe there kario ko akeja kuya slogan yekwa eta kumbandikiria muntu tari nayo no ndo twi updated itokona mind yetu ikieja ote mwinji na mutheju muthetu ko ura da gombaga tari okangata ko nkuga atire ndura rugendo ro bakundombera ragwita kuromba giti kia MP gwita kuromba giti ya senator kana bibi bingi bakundombera ni thari mabibi aga mutuma na anka weibo bwaga na mbuge amen no ndu ibakone nde itete ngugi njega muno ruire rwarera ende andabera atukane ndira ntu baruire rwarera bambu maria ntebo etaboteja itokea kenda bomba kugita atia kumara na nani ngakanwa ndene abore gukariambio ngabana no ndo neberi ni MP na no kona mutuma na tharimire au fair enough bere weja please spirit in tethra miario ya Mheshimiwa Kiraitu Murungi na ithiatane na ya CS wa cooperatives honorable Oparanya alafu riwende buchogiri kiurekio because Oparanya ari watiri babu Meru you guys pambaneni na hali yenu please tuko Mount Kenya Mimi na nyinyi mketi mjue vile mtaji hii hapa hii kaunti kidogo na mjue unaoyo please mechede Mimi na nyinyi mketi mjue vile mtaji hii hapa hii kaunti kidogo na mjue on how you are going also to position ourselves. Sisi hatuna shinda. Oparanya ukirudi Nairobi mwambia boss sisi hatuna shinda, tunangojea. Si ndio? Na tarehe ni 14 mwezi wa 3. Hiyo kiado kiatu na kio kia Meru kile kinene. We have to have a large meeting in Meru. To say the Meru we want. Kiraitu akipita tena akaangusha Munya. Mmeangusha Kiraitu, mmeleta mama. Tena nimeona mambo yuko hivi sijui impeachment sijui sasa watu wa Meru mnataka nini lakini sasa they always say that politics is local, si ndio? Tunamwachia hayo wenyewe mfanye uamuzi ule ambao watafanya kazi yenu au ule mnapenda mnamweka hapo. Okay. Mbere Kiraitu arua tweterete 14 Oparanya bera sisi serikali pambaneni na mambo yenu. Kiraitu isi ni ya council. No, it's not a senior council. Yani kankuire Kiraitu rimwe anajidhalilisha yani na kuina miali yewe ya ukuru na kinya sheo. Menya Kiraitu ukuri awere happiness na mantu ya Kiraitu na retirees. Kiraitu akarakingilia kama mantu ya kawira sana ya tariki 14 kakara are interested in something ya hawe kintu awetata ngwata matini of course are interested ukakwithwa kuona rono tu bwithirwe kale na period timya kethe tukona tharo kwithwa rwichetha because ntocho wire kwebuba kuona bakobono bachoke nani ba yaba ke gitari baka tabunge baka ndika baro ngeke ku within matamsi uba etete ate
keto mawana kawira akongeni popularity na kuona inya enjero ntuku ni bora ndo bate kuwatanira amkwire yani ora kuongera ando baragene yuba kwa ya chance ya ukuruka kawira baraba mwenganite bareta bakaraganira bongo nyuma mbere bakinya na bachoka na ndikire itono kona ndeto ikire itwa kuthithia kakire itwa kara yawo chukumite impeachment kakire itwa kara yawe ukumenyana ate MCA bathithitie kithira kire itwa na kwenda ndeto ici etabwega iteke politics na meamde tu ari ndio paranya netera joint bare ni kotini ni umana kuthitani njanjo to mwamuye tutapanga bingi Meru itapanga bingine ndeto una nde kinya kote kenda ku make decision no mwanka itonyere siasa no tukijanja nju wengo anoteka mantu ya Meru muno na teyetete na oteka yani hatu bati kwa rajete to tese inde kana saide maten ukona ine to ikwenda ndeto ikara ile to kwenda ikara ikare ndeto to kwenda ikara to kiribi watu wako kawera yes na impeachirwe na naitre mwanka na u Supreme Court lakini kenda magamba yaye tabwega anto babo onde ba okera akiwa no mwanka koti didiri kago kara yaka akiyete tendirira igamba ri kotini ewa tuka wona no tukirete na koteta ka tueterete 14 isa wa tueterete 14 tutekurega lakini kago kara yaka wa celebrity tugoyo ke madhego wa winjerene ate toshinda manya letra igamba yaku okungwata letra igamba yaku kalembe kidiri yaku iro na interest yambi no to ni public interest na ni ameru bara na teto ikarakaliu kai ni denere ko yakaire kai okaratere kinya MCA baba reta wa kendike bakarega ya bara ni kreto ni bogeta no kongwata kana bero mutongorio ngio gisiasa bogeta ate ko mukuru kende simara wale bwa kabisa abati wa ikarakando kabisa ya bra ugira na ndeba tu toto sekere bone oro wa na shindro bishop au amete mtu wetrate o mushindire bishop no to kreto na ambere kuma thine ne kan kuromba mse na kire kinyadi de manto na di asiri ageta mindia adide nambi na shiri no to yawe ta kumira au mira dira igambare geta 14 yere me kreto akawata ni aibu mukuromba kwa to ni aibu no kongwata lakini kidaga akiri akara jerungu na maromba asukumanta to maromba mungu no komenye Utubori wake. Aya kadiri manto ya. Ari etoka anyara ari. Are ka ko bogira manto ya chagwa. Nugira manto ya. La kato kodiria. Nugira manto ya chagwa. Yes. Na mati ni ganko ire. Dinere ko ri gachagwa tuimenyerete ke otoriri. Dinere ire ni na gachagwa. Tuimenyere sana no togatega. Aingi ke ndo sing ma. 2 weeks ago. Mpio weto wanyama muntu weto wanyama wena waluke baugere mulima utateleza tigekela no igiro nteto weka lembe kana no igiro itateleza milele na gishungwa ringaringampe MP beto barindikiri baringaringampe bakarinde medhenere ko anto bamuri shaitani na atawauga na bari areko no kuigwa wena ni karembe kamurume muntu akwithe nyumba mureku muntu akawa mutateleza milele na agera raisi akari ndio wautere raisi ango ndokora miro ureba ngiro twatunywa matha kome utokwaria matha kome tebwa wetwa ito tubre inspector kome twamutunywa nyango na kwato anengero angirikacha no awekethwa kinya wano awekethwa twatunywa bonthe na miro wetu bakwa ndio mukubwa no ntobwa mbi bateko miomoya ni nguvu na batwe bateko menya kirema kiuba kuroega Teresa kwa hiyo kile kitu kwenda wita siasa njega totige kuona yako kwa vitu kuona national government tuone tuone iko shares watu tuone roenda ni watu libono nene kureko kwa ni aki yetu kuta tuone rogai le mtu ageta uya kile magetrese na brodira mirere na president kite ke ya choka na urengo adire hete na noria na tu na kindiki okay thank you Martin oni Martin kwaria ke mantu kangata kwaria mantu yakoni kreito izalinda na one utume yako thia kreito kemero na voice kreito ikiarakia aina interest na atina cio iwochi manio mo meru urokarite mantu ameru so kwithira akiura kikiuria kana akielekeza tena no waina tone
ai kwa aria the other day ile state ya mwetire ni tantu bangi bonthe turingia tumana tutira itwa no tutira tuniriku so rira tukuria leaders ba Meru kiuria na kira kiutuma tuthurane MPs na ndau wa Meru rauma ya umiremboa ikoro thure MPs bakari ya baba buri raundi Murungu ateithie Murungu nyamba koro ciarwa kinyaba kenda kuoba kireta mimba nyeba kuoba kireta mimba kabanye yumete ikaboti no ndo imbembe yokinya Meru utirenge Meru ya rethina you did not just say that na rethina jare ne ciantu bakiri na bakwa mamara batiruta mwango yiweka one thing kinyaba yokuba tukuria tugela maruto Ruto is not the problem to us Kawira is not the problem to us our MCAs ni excellent na nyaba kaombo chiaro tugobaru ari roka mama na chiare kana kakario yawe no to they stood with us na baburuta gwira bakuruta guta bai kuthania baraba imbere they have failed us MPs baraki dai baraki sauti emwe na ibo tukona up to now utebyo baombo compose MPs mamero utebyo bakuroba itete dira baingaingo barengaingo bakaingo imwe kuro mdene imagine mama imdene na ku MP utebyo abudete na ku MP we parliament atumba kwari aiwe kandene Kenya one Ruto to muthuku no moya no to Ruto utebyo mba kuyakora Meru atetetwe na MPs kinya Martha Koome utebyo mba kubwethia MPs bara batetete bakaranze baria sauti emwe bamwira oh you are our sister you are one of us ni tonto to safa na worea bamuri kiurikiu ira Esther on remonde kai onene na uteseka amurori royo kure thina Esther arete ne kionene kama dhuanire barainga kure na kunywa kenda ba kuma kuona wo Esther kenda Esther omba kufaulu utebe bifaulu Martha Koome antubeto batikukanwa na bakarandi nari kuona MPs bamamita toro kinya president na kumeote MPs by Meru na ibo to ai reluctant other MPs bate ya kukaraka utongori wabo kwangangwa Ruto aitana na baiteka na bakari sauti emwe aho mwaka thainyo abauri anga theiba ro megindike bate kuira baba bakari no tunyantu batarene the problem is not Meru the problem is the leaders na linda sipa no bo kijete kawira wa nkatoka the problem is the leaders no to nyalinda sipa bate kwa na kawira bamwera unapotea hapa na baya na point na mwerekera ilo yomba kuthia to kwa kwibura kangata wira thine Meru na ikawira Meru MP wonte kuna Meru thine Meru ingava na kawira no ntoru ari agagurutwa Meru ekuruka kiye MP tiabi biokirio tombo na bika meina abiri okay our problem is kawira Mwangaza na hizo ngwenda kumenya atire atubani ni abunge na ni antubathuri ni Meru wabetabia bate Ameru babarumere please withdraw onde I cannot withdraw you will withdraw no tore atire mutuma kanunda weta no ndaita mubunge fulani ni abunge betu bonde 11 ndi baita toro ni tonto tambe withdraw no iware utemtongo me matini era wakama ora ekombe gya gora all the same utemtongo me anto sawa I withdraw that statement lakini utemtongo me amba kurora ekombe ki aura utemba kurora ni thimwe na kiona ina important aura ni dia na ibonto kuona oni nyatai tiangu support MPs lakini I have a problem with Gachagua niwe ko ya kuruma na wetu ni tonto meake electric na mwako modri atareta maendeleo na speed eu agoya nyoka nisende na ete barabara uche mama to atore kutheta icho nirari ni MPs ba ni tonto atabaira twikeni barabara Mount Kenya thairi ya Mount Kenya ina maana o warombere akengwa akanirwo kwa village deputy president arema na no wa ichumete kindike achoko wau kena nwaro abara of which kindike is a professor ora na kuelewana na thomi ate kagomea aringethia Meru akaringethia Luya akaringethia Coast no mwankai ke balance kuo onu achokere kijiji ya kuruma kuranturene na Gachagua ate na right kuyo to correct bawa Meru ibarire choka batu tutirite choka batu Ameru tuina right we correct tuigwa na tuigwa to MPs betu the accounts tuake yo toira itukumea tuigwa
they cannot support mwananchi ona kintu na tuake yotwira na itukumenya 27 bongo ndio tomo achoka kinyo ya ngavana ni mama are ana rukirika lugeli ndo ine tukorubi aretete utibio ni ndo ake ni fitina funcho kwaria na ndio totino chimba weta mati namba bomuicho kethira ke ne dogura na mia bwe mwisho mwisho karambuka ile mia kuranda area ndari muno ngenti ndawa ategumenare mama na raukirire indona yake ya namba sare ndona yake dhakiantu na raukirire otombo na ikango ndo muchogera kadho ni jebura what she is doing now murako kwethe thai butithoki no ndonende twikuondoka na rabiko na ine principle tu kaiba ya kukwiri otombo bakambia kubwethe mantome amati no bomba blame muntu abwethe mantome yiko thirikari mantome sanitize house mantome yiko thirikari o karamba abunge baute mbunge to mere kwa thirikari ango kuria manto ame kenda ubakatha bu ukathia ari kithia barabara ile cha mama tutire kuvetra tukona ikibwitha kwa we will be happy tukona ndana na beto bataki kwa tukona tubeto bana ni bateko buto it's better na sie sio ile roenwe na ukirio tombo antu bakaya ku thirikari kuingwa mbithite ndina wasiwasi ile kwa ari rutha December utechu kiariko ya antu baroma kuanga na kuwirwa kengwa utuwa mubutaga ibuta wengwa nuntukitha siwe njine weta na mwera muchire na no kuro rwarwere no ni muntu yeto kubutau imuntu agura wawere maiya okumangetie oku uwe ute siwe nje igutekana ria atikembe kasiwe nje tugoku muchiwe nara kaba nyoro wenda giethe tu kirio kagata siwe nje weta mwera tate tukuthiria asante sana ka mbuge ibwaga no ntubwa antubara bombete gutatoro nikenda bakathikira mubango yu na mbugi bwaga gwotumite mubango yu kamilika yu kinyanto yu kinyete nkwire ethira wina wume muno kiri wongozi buburiku na siasa emeru yitite ya gupotosha we buka thikira siasa emeru umikire nkorone kwa tithia saratani ya ubongo tiga antu bo bakungangana babangane bongo tiga baro bongo batigere ndo ucio ngo barwe lakini batu twirigire murungu na okarie kiro thuguma na kiro rita kiongugi arawona biaku biakora bio ntuku mwana siasa ati utethia mwana siasa kwa bia kwa ntuku mbi ti utethia wa muringira mpe ati utethia ritango gya kuno to Kenya ne araganene nende Kenya ne aranene kuma 2022 ne araganere ritango gya kwira ya utethia no ntu thina chiaku uti muntu wa kuingiria thank you asante ngweka kampeni antu begembe na bagetikia mono urajumbe bara umarire kuga ngari kuringana ndi mira botetera mira antu baguteseka sana ile irari exit na kwenda kuchiretera munyingo kenda antu ba igembe babenda na bena miaka mingi mono mira yegembe itina mbecha ko bagetikia antu bau no ntungari nyingi ni gukurukira nao na ituronete bakiaragia mono na bakiaragia bubu sana from the one go ibatetere thoko emira na antu ba mira bakairwa twitite siasene kenda banenkana kura chiao bakira obachirwa thoko. Number 2 kampiri antu bonde baba kundombera bwega bagampira itibi byothe bakonda ndomba ibwega kiri murungu no ndunya njota emuntu igakana yakana ona antu na antu bakara igakana ikeja yes ko ora ibwega kangata na ibwega rietwa imaromba ya mega muno na ketha tengugiria inthingatitera na ritete ruire ndongi ote muntu ngweta. Number 3 kampuge mujumbe okwa rindikiri no rariria antu ba kirua na ribu thuku sana kuruba gukuria barabara kuma kirua igatonyera gitimene igeta site obera ne ana bari kubachiere bena ngare kenda bomba kwithirwa bagetira barabara neiu na nara ura bwankando oera bange aje kute stima aje kute roje aje kute barabara pilwa we na bio okwenda ikana gakaeje gatina barabara na ketera roje na katina stima ndiko maketha wagacho na helicopter no ntoro kofta kutina barabara ne umba gwitira iguru gicho wagakana gakaeje ko orankaromba kankaromba barabara ekuma mairi 10 kutonyera mbaria gwita mwanka kwa mungania no ndo tegera ujo CS ura madam ora wari mangiriti kobia ekire mwanka tegera mbaria na DCI no ategera tutua au gwatigwa kimencho kia antu ba mbaria
na antu ba nyomora iba guteseka kwita au no ndo ka bathitanga kobia na thitanga DCI au ka barabara akamithithia kuma maili 10 kwijira Mbaria kwita mwanka kwa Mungania no ntotegera kuma kwa Mungania aja kugabana ikirite mbeche ni nara baruguru bwa nyomora bwa barabara ira tia ni nara bantugi na ni naja nditarira naja uju kwa kuma maili 10 gwetera au ende tore we nkanda uyu bukugira kuna barabara nyingi ngavana ira aturire ko nyingi mono chiti au itara thi nyabo ba koromba bagite atia bathithiru ende ankwira atire mujumbe kuma maili 10 kwija Mbaria utumba kurega bangi bathithia na gugoe ngote gitatia utithithia na wena barabara ya mumero etete kithithina na wena barabara ya 100 igeta kithithina na wena barabara ekuma township igeta kithithina barabara ithatu chitete kithithina kwa mheshimiwa lakini ka barabara gakuma maili 10 gweta Mbaria gweta kwa Mungania katore miaka mingi atekerirami mheshimiwa imponete ine kilipu ke kirilami uti ukwanise tete mawa ichi kirilami ithatu namba sublocation yemwe etera sublocation yemwe finally etera mbambethirie finally barabara ego connect turenda barabara jera katobu athithitie connect Timao connect Kisima connect Kirwa nari connect Kibiritia ejera ero kwana ejete Kirwa tonyera hospitale eja mwankaru ire tugwathenia na bawa na choke tugwathenia na mbio nonto na umira ndejo jokaire finally turende ayo uju mujumbe nya babu na nyomora 24 budget 2023-2024 ate kwa account mbecha 40 million sanitary pants ana harete mbecha yu na 17 million cha waka bioro okay kou bionya ni byonde tukamuria na ndi tayari kuandamana we nawe kire itu ebera ntato ichionde utikeja kugia ivo no tukawira omba kuendelea 2017 akaendelea ngavana ukawatu ichukare ukawatu imajani ukakwiro theri ni tukwenda karakara tukariti. Thank you Kalembe oraria ya mtu kampeni ni cia kurombe oraria mtu kurombe tikia MP 2027 thank you very much thank you Kalembe asante sana thank you very much aidivetu tukobaruare mheshimiwa Peter Mutuma Kalembe former MCA wa Roirero Rera na tikumya kethe mboni enu irathalirwe kano nataka kumenyora gwito excess and wastages ibatu bara turengewe Jomo Kenyatta Foundation thank you mheshimiwa Kalembe asante sana bwana Jeremia Muteria Kangata na bwana Edward Mutuma thank you very much gentlemen asanteni sana na barabu onde bombe de timo bango yo Jeremy no tumureka na kamera obe na ndakaita wa Ken bakanenkera mbicha kiri murembo wetu wa Purity Kinya so ibonde geta Purity au no twikaira ruone na murembo wetu andunge nwe clip uchi onde bichi uchi onde kuboto etie aba oparanya si aba whoever no tuchedara sio bicheu alafu Ken I mean dunge bari na Pauline Kevin Kevin Nunga Liz Bwana wabatu ikara graphics hiu asante sana alafu Purity ngokwira bena Ken wabisaka na wabatu ikara ruone asanteni sana na Morgan nwe chambe nene sana ni watubwedharia stories chia gichunkikia siasa na mudhoji munene wa mubango yu ni bwana John Marete tumwita captain asante sana thank you very much good night it's been real for